Amen. No until any my Yan ma London, or body adom. Says a mania baby Mubeshia. Yes. Yet the betuja. Yanya ho Cassia, or body adom, Mbeshia ho. You and Shram. Amen. Until any my hallelujah. Amen. And topic in his end. Onipa yi wo twediam po yawe ni dua wo ya yawe dua wo yes undima wo dua wonto de okọ Bible no mu a the book of Genesis chapter 2 verse 15 Genesis chapter 2 Genesis chapter 2 verse 15 what's in the Radin Nyankopong de onipa ko dia onipa dam ekodu edi ntrom se ono na onwen ho se onipa no ono anya de an onipa no ono onwen eti guardian obo ade ye no ode adam kodu etrom ho eti nyewa ne aduadua wo no odu adam so otrom ho wanya wonte de meka na se da ansna beti preaching ase no yenkwa kire kakra na beti ase mi so ye dua obo ade tetaw obebu atwene na opese wo so ababi ma no na badu antimi so abani ya no anya the quantity no openu a obode eso mu abaye mobo eti wadua se so abapa ma no eti wantimi anso abapa no a odofo obedi dokonkwa na ho be chiula show nani wadomre nani nkwaje da na mbisa se sabre ya shokunkun se wo ye Nyankopon dua no wo ye dua ben sabre wo ye dua ben na baba na wo so eti dua ni ye dua wo no ehun aba na wo so no woni se sister bi aso ahyawo yes woni se sabre abrante bi aso wi waso koke eno waso tremor ana wonim obi aso amroba ana wonim sabre osofo bi temo ye dua wonim dua ko wo ye waso azan waso nkutoton anka wo ye sofo nka wo so asempaka ana wontimi nso asempaka ana sabre wo so nka ana wa start so azan enti nua besinse wo so nyina ebi enkuto anonte wa ye jiko hia jiko som jitua won aba wo so ejama check be ma na otidem ono so aso adwaman ahyawo konkonsa hallelujah esanse wontimi anso ababa osofo dua na wo so ye no ababa wo so ye ne se hiamempo ano hiame consulting room fagalo bedi nsuo ana ade wunu na church members won aba wo so na Bible say waso ababo ne dia wo problem yes minister wutiem se okwa sorry sabre yi ababa na wo so ababoni na baba obi asokro no aba iti check dua na wo ya no e wo musi afro kwaku mensa batu ye dua Onyankopon ni eti wo ye dua ben sabre yi edua be na wo ye eti se wonnim a wo waje dia kwatra so dem no wo kra wo mobo pa wo mobo sanse wonnim dua ko a wo ye obade Nyankopon bisa kwashi e wo the book of Jeremiah chapter 2 verse number 21 Jeremiah chapter 2 verse number 21 yeti obade Nyankopon asan ai yenko February 2014 yanko okay verse number 14 ose menka sen ose Israel yakwa ose Israel for yakwa ana efie nipa oni awutie mi ose bia ba de Israel oyakwa no ye fie nipa ose Israel yakwa na so ye fie nipa adenti ana ne sabre obi a yadua udua papa moye me fumfa ade na madane fumfa obi a so ababone wadane fumfa de nipa fum bone te say ensuo bi no bone say ensuo wo de check ho Bible no menko verse 20 ose menka say be free tete et wo body Nyankopon say wo free tete ana me bubu nko de 220 nya ka nya ka 14 nya ka 20 koso be free tete wo body so free tete ana me bubu nko dia ana wo bubu ni pa konua say anka tebia wo mu no hallelujah amen wo ma me fiefo so ma yaw yaw different day yes wakoto so any man ye bi we different day we protect you say yadian o protect you say dian nya duapa my dear brother my dear sister e dia be na wo ye sabre hallelujah amen wo de tie Bible no was every tete ana me bubu nko dia start so be bubu nko nua ndua bonya wo ye ho me ma me fie and wo say enchewo me bia na akekere dua no wo tete free ya ho o tie preach ni ye and obi dofo banche ahaban banche dua no ahomenti be kekere banche no but okuafo timi yi ha ewura no otimi yi friends ayin ahomani free ho na banche ye free sana ya wo so ya wo what tell UK what tell US what tell nyuma kese bebrem wo mysterious position wo ye wo di ye wo ska wo nyuma kese sabe wo fu say ye wo ahoɔden wo ya wo yi wo honhoma no gya no aye free ya wo fu say papa ajapade wo fu say wo ahoɔden and me catch you say dua na wo ya no say dua na wo ya no so anhwa wo ya okuafo ni bebu dua no me tete mo nche homam waso tete ye nche homam we nyina mo kan say we nyina ni pass still yare somo me so Nyankopon efiri kokko so oni bada sani obi na
Debbie. Osemensom. Misu yedua o. Na wonim de beto no. De beto me se ko ato nwuram long time. Wo de tie preach no. Free cook so. Kro nyina so. Kro nyina so. Ene nua from nyina so. Mani nkronkro a watrantran so. Emuka mu atrantwe. Ha na woda botwamai. Onyankopon si Nyankopon. Twedwa ya wase. Nipa wasante bia wemu. Nu aba no ba na nipa da so badwama bokro no. Me de. Oso no twedwa mpo. Anka mataw be pa tawo de an. Bobepa. Me na me show quotation no. Me ye printing press. What tawo de bempa. What tawo de bobepa. Etu ye de no. We ye dua. Yes. So tie topic na we ye Nyankopon dua. What tawo bobepa. Ufri de yanko no see what tawo asasi pam. Ayeden. E ba ni san. Ana de. Ana ne de obi ya dua papa. Wadana me amanoni bobe. Just what done foreign. Just what go for dua bi abebata wo ho. Odo fo wo tie me. Sister woni na so. Na me na o. Ni tufo. Na me tushabre. Papa so pa ma so. Yes apostle akwa manu de. Eni yimu. O dachi. Wan kamia nsria. O be kamia so. Wo de guru di anu sa. Fa wo di anu na ma sha wo life. Fa wo di anu shiwi. Fa wo di anu bokro no. Fa wo di anu ye no fa ye na dua biara no. Titum se anya from gosia wie ye. Edua biara no ewu. Na se de dua ni be wu no. Ya do be soja. Yes. Wo ye dua ben. Ayadan. Eba ni sen. Ana wadane me amanoni bobe. Sabre wadane amanoni bobe. Hwe. De waye. Sabre ya wo bu abrabo boni. Wo de do tare. Onyankopon se opa he transe. Na fa semna. Fatus saposo. Woman samna do so. Na ma samna no so ma. Hwe. Wo mu ye me anya ni mu. So wantimi asesam firi ho. No what taw. Na ni se so mu se ti. When mu ye me ni mu tanya. Din so wu am ma yakọ. I'm telling you. Yes. Yes you nia bi. Wokọ. Yes. Wokọ. Yes. Hu ni biom da bi okọ gba kunta. Ye buri dia na twere. Na da bani be bu wa twere. Da bani be bu wa twere. He ba wa se bi o kan the book of Daniel. Yes. You can the book of Daniel chapter 5 verse 1. So we knew dia no Nyankopon be chew dia ni bi ase. On the book of Daniel je won se dia. No che the book of Daniel wie ye. But the book of Daniel you very lucky. Or you lucky. Wo abia no anya na sa. Unti preaching ase na abeti ase sesia tie Bible Daniel chapter 4 Bible kasa verse number 10 Bible kasa what's na meni swade hunu mi hunu mi paso no kasa hallelujah amen Nebukadnezar say meni swade hunu mi hunu mi paso no nyani swade hunu mi paso no enie mi hwe na hwe na dua bi si asase mfimfini hallelujah amen oso hwe na hwe na dua bi si asase mfimfini a ware tenten na dua ne so na edin me ba to yi dua na me fa dua bi kyerɛ me fa dua bi kyerɛ me fa dua bi kyerɛ TV for me sabo ma dua bi na me fa kyerɛ dia kitu bua yes ya first the book of Daniel nie dua ne so eti sa na wote edua ni nie e ware tenten enobi oyesikani ni dua se neate ni dua se neate na ni tenten ko do so minister president osofu panyini bi kusu hallelujah amen edua ni kusu won hwe dua ni siye won hwe dua ni siye me so ba ya mo bo dua se neate utia ye watimi afu play wakonye duma kase wa manone wo ye dua wei wan hwo wo ye wo nye se nkosi awie abai wa bi obadia ye wadom wo te se dua wei wan hwo wo ye wo nye wei nkosi awie ye abrante bi hwa me wo ye se dua wei wan hwe nye wo nye se nkosi awie ye na what the sign what the creator nanim obadia hu ye mo bo obadia hu ye mo bo amen heba bu nyanko was na dua ne so na edin na dua ne so na edin na ne tintin kodu soro dua ne tintin kodu soro na wo hunu kodu asase no ohunu kodu ni fa asase nyina no kwaso na eso ahahan ye fe kwaso na eso abadoso wasi dua ne so na eso abaye fe na eso abadoso sana kwa washase ye fe why are your prophecy for the book of Daniel na me pick asem we dia be kasem a kire wo say sansem esi ye no ensi amawi ase esi man the book of Daniel na bro mu asem say na wote but you don't know unyim and nobody am fan is come read the Bible for me what's na aduane wo mu mani panyina what's na aduane wo mani panyina remu mu atete ni nwunu ase hallelujah amen ewunu mu atete dan ni nwunu ase ni nwunu dan ase na ewiemu no masisi ubenya workers ubenya somfo ubenya boafo ke Bible no mko what's na ewiemu no masisi ni man so na me duane bio wose duane suni ntinu e ko bebreji Mr. Skafo bebreji o mato mo so ye bebu la show wo ye enchro Nyankopon na aka so benya ni sa kosi awie enkofo bebra bagana he den abagana he den akọ unsini wom dabi fo bebra bagana kọ yes unsini wom dabi
For Braba Ghana ko. Yes. One sinner. Debbie. It would be out here, Sabre. Tia Babuni. Yes. Netians a penny. And pa. Baby, we are from Pa. We are from. What be your companies? Yes. What be a crackman on it? Yes. What be your man do, baby, be a deeper cranko? Why, what are we him about your funny and Amen. Tia the Bible can. Was in a dear who never did it. You can't send me a dear bear. A dear who never did it. A dear who never did it. We saw tell me, we are papa, will tell me, hallelujah. Amen. You pay the deal. Eti asabra wonti asia san Nebuchadnezzar Elohim Yahweh no wonti abroche wantuni afraw sister man yan bra man yan a wutirim ya ode we dua ni pedidi won na what say what the creator na nim enini asam no edua man sandi di won edua man sandi di won what say what creator na nim ni panim de enkrofo didi won no body na nim te san wasu dua ban wasu ababan hwe da Bible ne ka kire we what's na me hwe ni so de hu na me hu ni paso na hwe na we owenfo kronkron bi fisuru bi owenfo kronkron bi fisuru sifam na otie mu dindin kan sei otie mu dindin kan sei what's mu dua no twetwa ni man hey hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen what's mu yade mu dua no amu twetwa ni man minister pastor prophet bishop member what hey what's coming bra udia no ye bebu na makacho what's one day and dia wey si wasa dia wey dia yebu debi yes and we aseti to bitimi wu enti papa wo yi wawu wo timi wu papa unim nyonkon in the first person one step land we so kofo be Braba Ghana heading asebu abenfo heading wabako aba Ghana mpenfo nkroma mankoy buzi amankoy afrifa nkoy ankra nkoy kotoka nkoy jebi dan nkoy Dr. Helen mankoy akufu nkoy achampo nkoy uti Ghana memo nkrofo miensa ba Ghana baako di obiri man ma oda peja osono omu pie mfanti mem anya do mbon samere obiri man pe obiri man kume ni abaji so obiri man ma da pajene obiri man kume da pajene obiri man ma da pajene osne chimi obiri man kwa wen e no hwe mu statue in the run about statue ne see run about me bisa a question asembu amemfi oba Ghana na afọ di atridi mu no onu mpo na onu oyisu dan sofi na asembu amemfi di mu na asembu amemfi odi sofi di mu mpo wawu na wa oyisu alomi atre wona abatra Ghana a wonhwe wudua ni yie na wonso abapa na hu nkoyiwa no na te Ghana memwa wakuku Ghana bobo obi abokahye se enso an Ghana obra kwa menkom waje Ghana si wakwa waje Ghana to wako hey obadi amfani sanka amen na mwani so ntamo amen omwani so ntamo amen nisi bibi jijiwo ye bebu mudua no twetwa ni man mudua ni man pri na han na mumpru na haban na mumpansam na ba na mumpansam misi obi asetra sanete e we abeka chance uyi was car ana one so maganisa brother misi uyi dia yes uyi dia techo uyi ni bebu unse bia bua unse e physical dua na abu no Onipa we spiritual tree no me bisa kwahye say we no body any time to say odoma na you ready ya spark ye bebu week mu odoma na you ready this year ye bebu eso wonim si ye bebu say the gani si kwaye mu no ye fa no nyina no say the gani si kwaye mu no ye fa no ofra mo no say the gani si kwaye mu a ye fa no wawa no na wonye ni daso odom no nyi daso one day obe won so operator ani cruise akogina se ye dodo ho no mo so mbebu sa dia no sa Onipa tie wonim da obebu unim die ye bebu amuche ready so obe pack the machine we ready so oba be twu afrasasi so na wadom re na nkwaje da sister abana wo so no oni Nyankopong tam ebe wie wo san ye tu fafa wate sister bra wo sakra wadwa no nyimi yo bibinti ene ye de homa oba de sase ye tu ye ni hwe ye chi a ye dwane na ye den ye hye na se u dwane Nyankopong hye na se wate udwane na o hyanase yo wa hu mabo hwe de Bible ne kan wo se de enuma nyane fini man so nanso munya ne don sini wasase ni hallelujah aha me pasa betwe wa bi si Nebuchadnezzar ye very o ye lucky os nanso munya ne don sini wasase so
dade no kobre pochirem na mon koso mfa na henche ne nche no petesu wuram ne mom onsi kwayem osuru bosu omfo no osuru bosu omfo no oni moni asate so haban ni moni asate so haban na kuma nsakire na enyo nipa de bio na se na kuma nsakire ko mwa mu no tran wuram a ne onipa wasam na waka no yes ye bebere wase Nebukadnezar de ye bre na se ye nkunu etu de ho de man Nebukadnezar ye soronko kakra ne se ye bud ye twadua no so ye de ayenche hye no de nje se ye ntu na mfra asase so odofo bi de wo nya sa chance we bi ye bu Nebukadnezar no wo de hwedua bi me de dua bi kire wa ye bu na se ye sei de hwese de dua no ye it not still no when that so it no on nya de obewu asase so obewu ye bu no wanwu that ahinche da so ye dey ya brana se obi tie me ne ya brana se Nyankopong hwehwe wadwe sachira no ase pejaw eye na so ti preach na se a se ye bu yi ne amfa ahincha na nhyam dia na se Nebukadnezar obewu obrana se wo de tie se de Bible ne beka no enti wo ti sei obi nya ne sei obi wo nya ne sei obu ye bu na pen na da na ye de ne kwasie ye but obi so ye bu ni sabre yi still na ni mo nyam da so ho ma no na Nyankopong twagi ampo ye hwehwe adwensa kire dia ma no no asam ma na fefe biom till when you hinchele mfiri ho to de hinchele hyeduasini no wo de hinchele hyeduasini no sana sabre obi tie bra achia so amui se kane be ya dwene ne na ka be fi ya jinkwa mizia so wuru anu kra jinkwa wa hwehwe obofo na chiri kwan ya anka obema wasa fefe amen na Nebukadnezar open nkra ne nkwa jintini obu no o de anja hye no it we nyina mfi asase ne so tuamu ne mu na hinye efri ne nsa obrena se ni sika sam ni bibia ba fam sanda wo tie sabre nti sabre Nyankopong obra wase a na obra wase se wo yedua woni mra ho so ti bo se yakobusum bi mu ne dua bia so apa epa Nyankopong pese o che dua ne se edua sesa woni ema bi bo se ne dua na sa ye from and then what domre amen then on kwaje amen jai why jai nsa jai apio jai koke jai manso jai master be jai ma o ma ye bra oni o muda oba be se jai ashawo jai wig she jai rasta jai na wani ntu ya rere na jai wa no wa penti wati jai wa sum nka hodo bebreba esin san obi asum de ese na so eche sakin rim jai abrabofo jai short skirt na bob brabo kron oh hallelujah amen yambu ebia do wanya ni say yes ye bu ni amfa bibia nshawa it means okọ but Nebukadnezar ye bu no yes ye brana so abrabom wo be kai say na nye say na wote enyuma bia fa unsam sika bia be fa unsam but nantisa but now you are shouting for help and now Onyankopong so hwia wo say wo be bom modern say wo be de be sa wadwene wo de tie do ka chi Nebukadnezar wasi munyini fi nipa mu ho ase munyini fi dan nipa se ye yi wo fra abrabom na waman aboa kuma ni ama na Nebukadnezar dani aboa akoda nwuram Nebukadnezar dani aboa akoda nwuram 7 years 7 months 7 weeks 7 hours 7 years ni for ni mwa na didi wo pam ni fifi ko nwuram na so yi dai a che Nebukadnezar no o di dua na si wo de ma no se me ka che so nipa wo ye Nyankopong dua na wo ye dua ben samno so ye dua ben afofo wu ye kemi bia wo ntiase ye jimi an bi jimi Why is it tonkuto? Why is it to apple? Why is it tonko di wokosia? Kokosio tuntuma akoko benetoy. Kosia akoko benetoy. There money so bring one. What would you also? That is the reason why their church members need good them one. Almost started so ebi su ashawo, ebi su adaman, ebi su nyinsayigo, and a boni na muso. Usu dia ababonia ubetwa baboni. Bra wuti me run for your life. Yes. Nanu wadomre. Ju crown. Yes. So I'm just transfer squat transfer them. When say maso so abraboni. So I'm with painting mani mo babesia, hwede wa wani. Toy. No bi di nwi bi ahye na ni achi a. Ade amali anya bi. Nyan me siki ye ba wu Yesu ogana. Ka oba bi enu ye nya oba bi no awo. Dabi. Ye nya oba bi no awo da. Ye ma ye. Hwan na nkai ba wo no. Ye pe kronkron. Oba de hu ye mobo. Omfam wosira megu so. Omo ni so ntew. Na wadom re. Amen. Na no nkwaje da. Na se wan ka wo ko agimansa. Oba ka me Yesu. Na no wadom re. Wo ye dua o. Wo ye dua. Tu ni mu o kan ba no o kan dua asem a. Waje yo se jama di dua na si on. Enyo nyina wasam no o kan. He's talking about you.
Shababu na minko. Who can't was over 17? Was not young for Engina sooner as a engine. A cron for us some sooner a day easy. Hallelujah. Amen. What? Or the war, Nejina, or the man sign a gentleman. President, hey, Miss Rao, Yanko bet me a buo. Minister, Miss Rao, Yanko bet me a buo. Why, Miss Rao? Yanko bet me a buo to me, obey to me when you now. Yes, or so no this you. No crack. Oh, no, do see what I'm part to me boo at any time. What's it, dear Bayer? Dear Bayer, not as if we're say, not me, and no, you be who say, dear, or was so soon, or was so the now didn't nipper him to me, no didn't nipper him to me. Now, all the more be a said, no more be a said, now didn't nipper one Brasia for this war, no didn't nipper one Brasia for 21 general boo and will repress it on Brasia for. I walk, sir, I did dinner wood in to be so be a year where we call this be a year, Sabo Bisu Yeba. Wouldn't you want Bobby? Fana be ye channel. I'm a no to me friend about Francis Mrs. Kefin. Won't be that. Nebisa Papa Tama no I should be not to say one. No one don't blame me. Mrs. Showdy and Udiane Ayo, Java showed you any. Which you near be at me and who ye. I'm what me to car. No credit. I'm a Sabri or the Mobi. I'm also travel. And then could ye, and so dear woo, or the another than master. Oh, I will be our travel VIP. Club Piasso again. And yes, I am well, Club Piasso again. To do some of my brothers. No, what that's what will go to a cotton. What do you get? Obejina, or do Papa, Obejina, or do some Obejina, or do friends say, and you know, Obejina. What by Chabro or Panzo, Copim say, Obedu Kumasa day. What did we ask in the coin? Huh? And we ask for the coin. Travel from here to Takrade. Big Jack wants to self free Takrade back. Fancy Taco on one even told me. You are look up front. You are started Cheffy Winnie Baba. But Chedok is our road or Banwa friend Shiame. No me fear friends and Muramun. What guess will Muramun now? What do you ask the coin? Or Babesia, woman, mammy, that was a young child who chasing. He now did Yaseko. He now did Yaseko. What but Jamama is out in prowess here. We are one show. A Bajama was out in prow as he yachi. One quatrum prowess yet now dumb down as Siena. I am out. Body and Fanny come. Amen. But Jaman Sam, Jaman Sophie, by one. Young girl, 16 years ago, draws 3. On your dear was started. Shabba was, or dear, what 16 years. Where about also? No, but we are chosen what a shock. Where a shock, Debbie. Where a shock, who would be a small Buddha? Huh? Nyankopong you know about it, you many in chat, obey your bonnet. Because if you ever want more, and you know many, and you know, or no or bushing Crawford dance. To be was a dear, you be boon tam, Yahweh and Fanny San coming. What are you buying? Was it dying? Enemy or hitting the book at Neza. Nebuchadnezzar said, enemy, I want in the book at Neza, so you're winning. Now, nothing. Belsas our friend Daniel. No, but Fred Daniel said Daniel Blabechemas. The country has here, Tremmy. Daniel Becanchas here, every say. My Hinimunians are for you. Want to be Tremors here? Timmy Shaw, no, the book at Nether Diana. Now, dear. Now, Daniel's son saying, I'm going to with the creator. No, one you want to die. I'm so bad. Welcome, Holy Spirit. What's in your home? Muslim Shababu. No, somebody we're not tempted to win a movie. Babu. Me feel I'm in fuel. Hallelujah. Amen. Because me nipa etiemi. Me kasimi kasache nipo. Ba me san kasache Nyankopong ma. Na wo Nyankopong twedi ampo ya woni matiasia. Hallelujah. Na juma yede ense da. Shababu no mamko. Was it na Daniel and didi batisasa. Daniel and didi batisasa no ye Babylon for the tone no. Ni hu dwiri no kakra sa ya te dynasty straight. But the book of this antiasia. Ha. Daniel people say, hey, ni hu dwiri kakra sa. We just learn the book of Daniel be ka kire. Na dwiri ha no. Na dwiri ha. Etu o na ohini buya se. Etu jodi. Ana ohini hu se Daniel da ni mu yerudu. But sasa. No say Daniel. E ma da no entrase how. E ma da no entrase how. But sasa buya se. When Daniel hwedi no. Okay, mana mekasa. Mira. Na ne. Anka madayani amfa wona wotri wo. Anka we. Kamani mfa shawo fo. Na ni entrase amfa watamfo. Na kan entrase enso mfa watamfo ni wifo. Ne dua wo hunu ye nkan kofa petition akwa wensafo ho kofa sofo azafo ho na so dane dua wo ye make a play esu na edin esu kwa munyi nkyira dua wo ye so
na di na tentri kopem soro na tentri kopem soro na wo hu asase nyina so na hu wiase nyina se na ha ye fe na eso abado so eso abado so no na aduane wo mu ma nipa nyina na aduane wo mu ma nipa nyina na wure mu atete ni atete ase wo mu nyina atete ase na wiemu no masese ni man so no wiemu no masese ni man so no ene wo ohini Nebukadnezar ene wo ohini Nebukadnezar ene wo ohini Nebukadnezar die babo ohini wo awoso me se wo ye Nyankopon dua wo yes Nebukadnezar de ne yi a kire na wo hwan ne be yi wo di a kire wo hwede wi aye wo se a open heaven akọ hwan ka pa no na akọ no wa wi ya ma wo se wa chemoko ye tu fa so mfa dabi ye tu fa so mfa wo de haba bu na me ohini wo so osina na wo so na wo wo na ukasi ye kodru osuru na utumi die du asase ano tumi ye ni monyama ya wade ama no na wo se ne saa no aye bebu na ke utase Nyankopon nim nyansa wo ufu se ya wo nim nyansa a utimi mo bi di nyansa nim die nyansa bi ho no de kwasha fam mi sa so bra bo be no bo asemu wo ni so nim die wo die ya wo no de ma ya what did you know bebu Job 34:24 okay Job 34:24 obubu abrempon obubu de abrempon obubu de abrempon obubu abrempon onhwehwem odi ofufresi ene no do bia be de to bia bibi se bumi se na no de na si yo wasu dua ben ababen wasu apeteshi ana wasu den wasu den wasu nyisari go wasu hantan e de base yi ni petiates asembe ni yo wen we mobo amen wasu bubu abrempon onhwehwem oyewem odi ofufresi ene no do bia besina no say masa mun kra ni fi okra ye mun fi wona foforo du bese dua bi na na mu bu ya pada foforo bi afifi ne esia na mu odo fa wutie me ne mi so ye twadi ampo ya wani dua yes na da ben ye bebu na wo ye dua ben na ba ben na wo so ahyawo wo so krono wo so hantan awarefo mienu amusifie ba ko nye dua papa dabi ba ko nye dua papa se be man na ye dua boni o so ba na ye dua boni o mienu mun cheke mo ho awarefo bi zo be ko fie onua ni nyina ye papa enti omu nua ne fifi ase ba nyina so start esua on papa no ma mi dua no wo be du fie ho no ma mi ne hye wi papa ne bunsa papa ne sa hye ena omu ta buro mo din kwala ne so afefe ba no omu so start da ne gangarious area gangarious ena omu ye are boys ena omu so omu ye neges ena nkwasi asam ena omu di na tremo ena kwala start so ba bra o dua na wo so no ya we hu mobo wo ye dua ben na ba ben na wo so ke ba bonu what's your honey nale so hunu sa we for konkro bi fisro hunu sa obofo bi fisro no be du kan say mu duane nsa no na so munya ne du nsin asase mu ne yenya ne di nsin dade ne kobre mpo kire na yemfa na he nche pete su wuram na osubo so mfo no nana me ka kirawo wa hantan yo a wo yo no Nebukadnezar ohini na ne enchase no ni o o si Nebukadnezar da ye ne nchase ni o osusuru ni shabra osusu ni no de be ba se shabra ne on shabra e be ba mi ro ohini su ni e be ba wa shabre the one that will come and preach about shabre yes obi ntimi njire ase wa shabre na e ye shabre wa she o shabre no e dan 2021 2022 2023 obi shabre wie 2020 eish e pa cha ye wura August mu na wie be si usai September de ne wom Onipa so plan otimi plan na 2023 ne mebi ameye na shabre na ngase kosi da be Onipa kasa tese dia e wiase ye ne papa dia ne wofa dia o wo so control na na wo control o china entimi nya wo dia ne na wo hwe entimi nya wo dia e pa na ya wo dia e pa na ya wo dia ti na ne wadomre and then nkwaje da repent and run for your life jani ji ukra nkwa hallelujah hwe babo na babo nkasa wo kan to aso a wo so hini na ne enchase ni o da ye ne enchase ni o so ni shabre be ba mi ro hini so ni shabre wa shafa ho be shabre o so fu Nyankopon shabre wa shafa ho na mpamo munya tonto munyai we are very wicked. We are cramfo. Adan. Me say kolona ba money so atemo. So mu da so e ma kwankyere. We are papa criminals. Say you go so obudu yi. Obebu mu pe. Oh yes. It is abiri ya. Oso fo wuti ati hunu. Wuti aye ya mu. Na mamu ni ya jawo.
Se fefe papa bra. What start fefe dia yin? Still otunton. Na mko soma ko lodun profo. Na mde o go so media dance hunu. Wa wuti bi. Enya dance we dey so di che, we dey chi kwaso de o. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ti Nyankopong twedi pasam. Yes. Na se sa wadwene. Yes, say ya dance ya kwasori. Yen chase for insanchane. Dabi. Was it Shisho Nyankopong twedi upon na hiye ne tine kan. O de hiye nya bere. Na kan. Ja hiye ne tine kan na to. Ana wo chase di odi be kan ho no. Wa fa ma ho. Dabi. Once you come, obi atira ni nshira. Sabre wo tie mi. Obadi hu mo bo. On fa ni senka. Omoni sunta. Tie Bible. Wasi odini. Na ne. Wo betu afri nipa mu. Ye betu afri dan. Nipa mu. Ye betu afri nipa. Woni wura mu atena. Woni wura mu na kwata ne buka ne da ne hye wonya. Ama wa wura. Sa nwie. Wo no ye ntu mfi. Ye be yiwa fi adwuma mu. Wo adwuma ni be collapse. Wa company. Wo be boka. Wo so die no. Onku ababone so ababone nam sene kofo didi wo wasinti wo ye de wo pe wanya nkrofo hunu bi na wo bom apo nti wafa ho adi ye wo ahu mobo amen from nti woda wate tie ba so nkese okoda nwuram 7 days 7 hours emre so ni mi we friends say emre no time so jama day na day no so jama years sana bible prophecy niti enti no okon nwuram 7 years. Yes. The book can never come from 7 unit Bible. Now, Mama, we were sending you. Now, we will send and tree. Beko consists of a say, because it's over when say, or so soon in or so didn't to me. Now, the mobile outside your pet. What? Or the mobile said you had a pet into time when you would hear the Ama Winnie. Then I'll do you. Timu politicians, mu mama dwenye sharp wa. What? Na be yin kaso. Dabi. Once ye bu mahama. Ye de ne check akra sanction. Yes. So on fefe no ansa. To ofefe. Ofefe. Enti ne bu kan na kwade nwuram no kosu anyansa. So on fefe mra. Enti wo so anya position ne. Na sa wo so wo so a. Hwe ho ye na dua na manfo bedidi wo ho. Enti hwe no anso ababone ama man Ghana ya mre. Enye sa se ye bu nyonko no ye be bu so. Ye be bu so. What? Minister, unia bia tref sa office open. Yes. Ya bunu. Ya bunu. Oh. Obo ye bunu no ya udu fe ne se bunu biom. Okay. Yes ye bunu am fa hinchana nche se onye ni da so biom to no okowu no. Wow. But Nebuchadnezzar de ye bunu no ya de cherish it means onye de onwu kra ye collapse in life. And that's so sign dey. Hold him out. Odofo wuti mi nani wado mre. I'm talking as a man of God. Wani mra so the bringing kaso Bible was ohini. Said you can say. Wonya ni dua no dun sini wo asase mo no. What Bible no? Ohini said ye can see ye dua no ye din sini kira wom. Ye nyi din sini ye nyi din sini wo asase ni mo no. Sa wonya hunu se. Da obe hunu se. Osru na edi tumi no a. Nebuchadnezzar ya wa bi say wow power na ade wo. Na wonya hunu se. Osru na edi tumi no a. Yahweh Elohim Yahweh Yehovah oh Yehovah 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 Yahweh Yahweh Messiah oh Messiah Yeshua Yeshua yes da be hunu se osru na edi tumi no a onoma obi e companies na wahine be gyina nti minkum gina me de che no ahye dinsine no animonyam na mabuo enti wahini mama futu onya ofa bi ni awutia me a sabre wo ya ti asempa na se no mama futu onya dan enya ofa na fatrini na fati su atreni abrabo faka uboni gu na faka uboni na dua boni na waso no fa yifiri ho fa hia fa ye de ya try so be sua papa yo esisa wa mumu yo na sisa wa mumu yo se bia wonso anka se automatic be bi se bia onyankopon me ba wo ye bia so anye bia nso be ya petition se bia sanye bia anye bia nso ya petition se bia obema wo ye dia che obema wo ye dia sam wa fefe bi oni awon so wo ye dia ozo wo ye dia asemiso ozo wo ye dia minister wo ye dia o me na me ka kire president oti wo kura no ono so ye dia na the vice ye dia o ye dia opposition leader ono so ye dia etu Nyankopon timi bu obi at any time okay no do obi aba enti at the same time no sanso awa wutie me ne na wo party bim na wo wani ama wo so no president betimi afire ono kura so timi bu dia ono kura timi bu se me na me si minister
kwa sana ya wenso etimi ye nipa sa bra mesraw abrabo fono adoso dodo sister ntade fon adoso life ento kata ho si na ye den babesia ba se kata ho si akata si na da na kata pie eno ba des no anyana furu so onyensi si echi onyana we be hia no jankro nua so be ka se scooby doo no abo rasta ni ba kwa sa ye sasa bonsam sasa no petina no bonsa bo ga confirm no nam Ghana se memma ntonyo ye den bo Kristo ni ba nhye na Kristo di ba kwa she bo re nsa ya nganga se zoom lion for rake enso onyi gotam dabi no wa ba woso wa wudi awoso enti wudi awo beche edua wo beche edua wo beso beche na Nebukadnezar ani ebuba Nebukadnezar sua nyansa nti according to the Bible of nwuram sa be ye de ebefie nwuram sa be di yene yes enti Nebukadnezar okanfo Awurade Nyankopong enti Nebukadnezar semu e ba nya wa mfa sua nyansa yes okanfo Yahweh yes hallelujah amen okanfo Yahweh yes okanfo no wie no wan fa no ofusa agro obodam no nu ni hu akire obadam no kongurum no sa yede onu ni hu ai mr obadam woni so ntawo yes bra mr obadam woni so yede entew sister obadam woni so yede entew tuma obadam woni so yede entemo agman pani obadam woni so yede entew Islam bebre ya beto aba party members mabodam mama ni so nya den entem na tutu asem ya mpa nya obi anepe me na mka kire wo mini ntokwa mo mpe baabi level ground bi so na mo mfrafra mo na mo nkọ na mo nkọkọ wate so one mini level ground second Samuel chapter 7 verse 10 verse 10 wasi mesiesie trabia ama mema Israel Onyankopon na ekasa no wasi wasiesie trabia ama mema Israel na medua won na ohedai medua won enti Onyankopon dua nipa awo mo trabia enti uye company manager ya wadua wo yes ababe na woso uye company manager ya wadua wo yes ababe na woso okay Psalm 52 verse number 8 okay utie me te bible oso wadua wo eti wo hwo ya hwo ye na so aba pawate wo de tie ba Psalm 52 verse number 8 what's na media David say me ti say ngudua from obi o se me ti ohunu na hindie no hunu se de wa yo no o se enyam ho tene me ti say ngudua from bo Nyankopon fie ayo e wo hifa Nyankopon fie nti sister o kwa so de pe yakodua wa sori mu se ye dai ye dua from and na what you saw them na atwempra on aba wo so wasi wanya wo company mu obedua wo Nyankopon dey efie ahode boni ne do so do osofo be ye dua pa ni usuni na church members sen kramaya o offer ma sofo wasi ye dua wo dua from se so abapa Nyankopon fie ye dua aba wo so na church members no so choir master ayo mu nyina asi on aba wo so on kontovin kokura wo mo ana na Solomon so dum o masati so dua bone but the Christian brother me dey adwama yom say pacha on aba mo so so 40 rema rough Nyankopon ti o se ubey Nyankopon anye wo esu ene ban eno no wantimi anye ho a usuru be yidane wadi breyia hallelujah amen ye be bu atwene eti nene wadom na 2 Kings ye second Kings the Bible 19 second Kings 19 verse 30 osina yuda mfie mu koso wana wadu na free mu no koso ene wo ma ka no osi Israel fie mu eni nipa da sani a Nyankopon abọ ma ba asase so no wana se be di hini bi Nyankopon se obi biara a wotie me ne sempo ye bu na wungu ya ye bu na wudi a ene okọ wunyi bibia no ye na musabra bona to apansam wa life mu a abrabo na twisted ama ne bibi abesi ma ne wato famu a ene sakane be ya dwena be sawadwe se Nebukadnezar obetimi asora be fo akonya obetimi asora ba bedi wadwuma mu panyini obetimi asora asa ba bedi sika na wudie ene abrabo ana wo bo no ebesi wi biom ne mom so ammo wa nwene wo ye die ani ubewu yes tie what's one asene na be di hini biom
what tia hwe no mania bomb ho so no e warning sign na mo so mutimi san so de Nyankopon so me den o ma se beji hini biom no wa so aba wo no ma san start aso aba power infa e wo soro ababa na wo so o kan Luke chapter 3 verse 9 read the Bible for me verse number 9 what's in nanso what's on ya wutie me what the abonia na to dia ne what's the abonia na to dia bi hini mu dan dada odofo what's odi dua adi abonia odi adi so obebu dua bi atwene se dua bi ranso abapa no bi ara wanso dan abapa no ni dua ko wo ka se enura mu dua o de wo my dear sister se wo ye Christoni wa wo tie me wo ye nkramoni wa wo tie me na wanso abapa obetu atu ojam obetwa watu infa obetwa atu dan it say dua mu de mu se dua ye ko the book of Revelation chapter 20 verse number 15 etu obiara etu onipa da sani a wo tie me na wa woni sa wodi wa hye nkwa homa no mo so bia ye hu se dan wo di hye nkwa homa no mo wa ye hu se wo di hye infa nkwa homa no mo wa ye hu se wo di hye nkwa homa wo betu atu ni ojam me am sure dabi ena Luke ni se dua bia anso ba bia be twara to dan ojam ati na pa cho onipa ye dan wo ye dua se what to preach na say asam na emuda ho yi pa Look say dua bia anso ba pe be twara to jam yes and Revelation 2015 say obi aye mu se di won kwa homa mu no ye betwa se nipa na ye nipa na beto jam etim pa cho me ne wo ka ho asem edua ben na wo ye wo ye dua pa ana ye dua bone ababa na wo so woni mra wo so ne ne wadomre ne ne nkwaje da me kanfo ya je nkwa mezi ama wo hwehwe de creator na che kwan living ya we rewo what ya the fire we rewo obadi ne rewo ne ne wadomre woni mra wo so na wo ye dua na oka Bible eye me ya o sa quotation we no aka yanko de bu Job chapter 14:7 very good Job chapter 14:7 verse 7 cause why o si diampo and that's all one say or he's talking about dua or ye red dua yeah uti anya na si bu ne white ye bu ni ye nyawa hinche anche ni ye de shi dua sini na it means wo life no enkwa wiye nim wo brewase na wo dia sans afefa ba hallelujah amen eti mun check dua ni yo and was it dua mpa wani da so tana si ye twa dua bi twene a ebe fefe na ne no buy in report and mon way a physical dua yeah tie Bible se ni hini achinchin fo se dua ni hini da so wo fam wo nko ade a na ni dunsin wo do tie mu nko ade a insu a hye insu petigu so dua ne be sa fefe yes Bible me ko yi man to so na wata dua na te asa ye se dia e ba foforo ko what's it verse 10 oberema de no ni pa da sani de owu onipa bia ho onipa se ye twaw ni anhye cheni bi amfa shawa wo ni ye twawa wo jam wo be jam na wo when that's why onipa wo de ye twaw na se enya anhye bi anshaw ni yi chebi free wo so dia ni je ye bu kura o oni asase we moto nkwanta mapai Sano ni pe koda ho. Wotimi sori masasi so biom. So nya ntwami. Una osu wanya ntwami. Wori nya ni no. Anya dia wo ba o. The bi. Wo ba ko jamu o. Yes. Oba di mu mobo. Ne no wadombre. Wo ye dua ben. Dua biara nso aba no. O se ye ntwa ntwene. Ne no wadombre. Yanka Isaiah chapter 5 verse 1. Hwade bia Bible ka. Yeah 5:1. Ko. Bobeturo hombe. Mame top me dofo nyom. Onyankopon na kasa so obetu ndofo nyom. Me dofo nyom a. Ne dofo nyom a. Afa ne bobeturo. Afa ne bobeturo. Me dofo bobeturo bi. O se onu twedi ampoya we se o bobeturo bi. Asase bedia ko so. Bobeturo ni ye garden. Yes. Kwe. Asase bedia ko so. Asase bedia eye kama eye ho asam. Wo funtum tutu abo. O se sade ye bo wo no obia obo wo bia wo hyebre Onyankopon se adepa wo nsam. Wo na abese no. Otem bobepa eno otete omu bobepa oto abantete si eno ato abantete afa ho wo tumu senchamena eno otutumu senchema se de nsuo gotes wo mu ande bia nsuo na omumu a de bia wo from what say eno o twen se anka wo besu bebaba manager anka besu abapa
ana waso buncha osofo nka beso abapa no waso nkuto ni ade tonton mo di Nyankopon fiada ni supermarket wan the cassette to Yesu mo akari na wache keke I was many akọ watch many no but few no eni waso dem because many ni nyina support nyama na woton nto mo nyina tojam o mo nyina so ababone wa set so for ni kwasi asam no nto so aso duabone I'm telling you my dear sister Johnny Babu kasa. What is sanka besu baba? What is sanka besu dua papa? Ana waso bunta. Ana maso nkwasi asam, maso ahyawo, maso manso sam. Yes. Maso nipa kunkum. Yes. Obi ya contract killer. Bo posi yankum nkrofo. Obi so tiga na memoa, o de pen e bokro no. Yes. Obadi emfa sanka. Wo de wa check su ni uba awom, ana kira bako a wa dey. Waso jot. Yes. Babesi awu jot wa dia na wuchire ben ma fa nyonko ben ma to mo asuturumu dua we dia nya dua boni beni se dua we si wudam kra abo bia nsi so abo mposuro dua turumu aba ya we fa ni mo sengu so amen kosu dua pa mo su dua turumu edua we dua papa wo pai dua we na de soja kra be so the modern so be edua turumu edua papa ashawofo ni gefo mo jimi pa mo kaka me no ya we mfa ni sanka mo mo ni so ntem edua waso a wo be mo obi abesu wo be mo obi abesu Musu baba. What's the musu dia papa wangasa musu ashawo wangasa musu gay wangasa musu supi what wangasa so ba waro ba wangasa so bema o waro bema musu abapa maso bunchare wo dia abrabo na wo bono eni aba wo dia na so wasu wi wasu koke wasu tremor obi asu loto wa twa loto na dia loto na wuchande umpa ho asem a twasenga na mess because numbers wutwa no ne be work dia abo what uti anya ko twa 98 93 we wukura nkaye wo de ka bom say ya he na abedi check it Lotto so abaga na so dos. And say me check it Lotto so Ghana. It's getting to almost 150. Me see bibi the golden then. Sovereign. Vision 2 then. Lotto then bingo 640 then. Jackpot Lotto 6 then. 7 centenary then. Raffle. Alpha then. Lotto multi then. Lotto joy then. Lotto obi special then. Raffle back then. West Novin Sport then. Lotto Asante then. Lotto Phobia then. Lotto Fabulous then. Lotto Ebeka containing benku Lotto be then. You won't pay invent na ma just all correct that the center. Tontum nasi na wana be we invent na ma na branta kwatwilo ubehia no na bema katachie no agala ada man better dino na ni ref ni bu fu Ronaldo nti onimu no nyobusua ni dabi young boys aties sale bin peduma titi bet house sa body amfani senka amen omuni sunte amen okaka se okagba ni unya sponsor da menya boafo me Nyankopong otiase ne matiase hallelujah amen ofani senka omuni sunte amen yes ye be ka die nipa ni baji ye ho ye be ka ni jabu pamba ni baji o yes ye be ka ni passport ye Yo we am amen was we do once so be bu nkwa de me fa me won to so da once ye be bu achire de me dwere me ho ma pre me nkwa wa be ye be bu me ye bu me a sa pre ne masu ababan me di abapa na ekoyi ma no na wa baba na ade ko na ni wa do mre na ni nkwa je da ka utiri na check ya ba ho so hwe ni ba bo de kai wasi me twense ka be su baba wasi o twense ka be su baba ana so bu ntari ana waso de ban waso de ban abu ntari dia wa ni din abu ntari eni din wodi ye bibi anya da enye waso dia bone waso aba bone ye hwe de waso ba ya na afei Jerusalem you da ba Ghana fo amuti apostle Akwajiman mo mo mi ni me bobo tru e kan ko si ye mu bobenu ye mu onu ni bobo tru ni dia odua ne hotan den na ka se bi bobo tru e di be pa ni ya wese ko onya wo amenya no wo ye ne so ye onya wo e den na me twense be su baba ti wa twense be su abapa na fe waso bu ntari di waso bu ntari de ni wo ye bibi anya da enye afei me be mo hu de me bobo tru wo tie mi na wo dua na wo ye na wo se wo hunu so mfa so no obe mo hu de odo wo be ya sha me ye ho ban obe yi ho dan yes and your warning sign emu adi na mo be di wo fi abayifa awon boni be to asha wo so me bobo hu fa so ya de be dokro ya de be ti asha oni padua ya de be ti asha oni padua hallelujah sabro bi tie mi sika no ho but sabro
you know, you are dying slowly. What's your baby? Who buying? Never more bad. Abedi. Okay, one and young papa. Or do you? I am prophets not teaching you. And more bedding. Or do mama and canka. Or mama bushia. Or do mama. That's what we do. Federal Sebang. Yes. If you are ready to do some. Or do a pine. You are ready to pine. You are ready to go who are at the crown. No me nyina be hia okọ hospital yetimi se yade ya bawi wa utimi se waba aka be pre nkwaji doctor so penhwehwemu ya cho blood ya yo test awu nyina ya se bi bia ni nipaduam enso wa wona mo utimi so yeden wo yare wo ji wo ban mebu bu fasu obebu bu hu fasu yetiatia wo so ya ka se fasu ya wo na oje ho no oje ban bi sanka ahonboni ntimi ma life sister obo ade mfa ne sanka wata akoti bia bim ade yare bia beto so once eya chronic eya den eya ya kro on bla utie papa undu bre sanka obubu undu bre sanka tibia wo mu yiko dabi wo mu sika no spend de sanka ne be ya dwene na be start aka utim no aka na mo aka ababia wo so ye entro aba otwanto to bi so waso ababone ebe hantew we yinkola bi atu agu waso ababone ebe hantew me catch you plane in sadodo be hantew me na me catch you plane me see masturbation abrantia otwotwo be ma it is very bad enye o tom ebe di wagu it is sa wadwene munyai masturbation abemma ko dware no de semna boyi ro beba na akaketua bi okotwetwene be ma sa be ko no asensen twere wo sa muoku ya asensen twere wo sa muoku ya then na wodi wiase ko kaka wanim kaka utrim then wadombre body mfa ne sanka on woni so ntam di bejejew who say wudua no wo so masturbation wo so ababone mebu wo fasu obebu wo fasu ya tetia so ne fe obetiatia fe watamfo be yeden ene no hawa wo be kum mebu wadam pai say me yem hyehye me ma o ma wada dan first na nka wo protector now kita protection ya twitwa ho o se on twitwa ho bi on ka no do ho yeri no ono mu biom ubefu nkasa ni nyanchemse ubestate fu nkasa abrabo ne beje wonsam hey meso so se mento so obe hyensuo se nsuo nto wo so sha sister me so ye Nyankopong dua yes na nsuo eto nsuo no to unya bosio pa we from anase uhuba we from anase uhuba wo haba na start pro mabani bi inyane mani bi start po start po ebi start po ebububa bibi yes wo life na no wadom mere me kanfo ya gin kwane ma ne ogbade yawe ofan doba ya show mezi aso ehumabo ya show mezi ehumabo the creator no ohwew one the baba akopɛ ehwew ne sanya oni be ya dwene a na be sa wadwene fi abraba na mu no a na frasi aso abapa anka be help life and kwata so de bani Onyankopong ochewo ase ne osi ye ka bobeturo no a eni is na fie ene me ene wo Juda manema Ghana mrantie monimo nefu na ne tu ya sia fa na nyina mo amutie mo ye Nyankopong dan nefu mo ye Nyankopong dan nefu ana waso dan chare waso dan abun chare idiaba na waso bonen ketenkete na mudi to kan sonsa Enyum chapter 2 verses number 15 read the Bible for me. Song of Songs Koso? chapter 2 verse 15 was munchiri habodom ma iye bra Onyankopong se menka nche se bonen ketenkete no sister amudi ti asori mu no yes munya yo munya ye na habodom kitwa na bonen ketenkete no eno ne se dua no bonen ketenkete na muti munyi mfiri mabrabo na yembo be no asu mfiri mabrabo na mo bobbe ni ntimi nya dai enso abapa na ntimi so abapa me ko commercial break aba yes
Entitetetere de bepemne nhwehwem ama yate asese nsu eye nkwa na asase edawe emu hanchechemu aduoson so eye nsu na sete saade a denti na wotena se ema nsukom ane nsu enwa woyiraw ema wani tuka wonsem Erade na ye Drilling Company Limited won ababe so haw bebria na nipa na mu efa nsu ho wobetu asase yem kopem se wobetu nsu pa eho tew ne watu ade amawo borehole drilling yaye bi water treatment services yaye visibility studies ehun se baabi a wo kire yense yentu no ayade ebetu nsu asase ne yem ansa ne yetu yaye hand any electronic pump installation hydrofracture yade machines ahoro esi asase nani ne yatwensu na fi baabi biare wa begu faako yem borehole drilling no eho tew utiminom wode horade egware mpo a unya ohaw ankorankorei afiafim apartment ahoro insore hotels estate developers washing bay ni nyumeku momre ne Erade na ye Drilling Company Limited yabebu amwenye nsupa pusu yang 0245 636 634 ana 02471 714 72 Erade na ye Drilling Company Limited yesensu ayenkwa. This product is not suitable for children under 12 years, lactating mothers and pregnant women. In the days of old, herbs were the ways our fathers healed themselves. The potency of the herbs were effective in treating constipation, piles, and waist pains to make them strong for their daily activities. The women were also using these same herbs for their menstrual pains. Technology has now transformed it into Manswa or Besima capsules and cold mixture. Enkaneno, sen kamebus me soa, na ayen sembri, essence na meti yaw ankasa, na misasie eno Manswa or Besima capsules. Awu bia aye kama. Na Manswa ko mista no sese amami sisia na mintimi nkoto ne me yema na atimi sese ni nyina yira ama sese magira me na sese twe Obesima capsules ebema ye obesima maka so pedido atu aton a Manswa heba e wo numbers a edidi suwe FDA ahwe sa edwedie nkratwe agi atomu se eye akane no na ye ne mu ono na wa shisheda so ene dia wa sesa na fadie abon sama shekotu The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tifen will be emphasis, and I know 9. I give you for now. On now, when we were Yamia Quanua. A woman. Ano kwasemo Isoya do sudie Yesu Nansem ne betini ma yati nyami asipa Nyamiya kwainwa ewom pase isola dosupa Yesu ekinye bieni mo ampa Yesu ejidifo Amen. Yedo body na say. Tie o si dua no. Yes. Bobe no. Hwede obeyo no. Asaforo de bebeturo. O se de yi. Eni iso efie. Ha. Yuda manema. Ya. Eni na fu de ne jo. Ma mo hye ntade fo. Penti mani rough. Anko hwa temo. O yin bozo hwa temo. Nanso o hye enhyeso nko. Nanso ni ba de. Enhyeso. Pati boni.
Nshe swanko. Ohwe tenene. Was it yen? Ohwe tenene. Oh, you put on your training. Just one page come as all these your bath. Oh, what does I want? Answer them all. Go heaven. Yawan Casanyango. Amen. What's all tenene? What you good person who diano? Ah, what the amount one. Or your training. Nesu entiam one otiam. Nesu Nyankopong say. And your phone one or on your pot to Sura. Or who dress was hey. Sister, do you have Nyankopong James Ayamau? I'm going to be boring. We never put him. What hey. If you have been the we got enough for you in America. If you have been no debate. Obi to be quite to Onipa. Nyankopong say hey. Sister. Bra, umaya watiam. Hey, ubofu watiam. Watiam. The creator. Wabadie. What problem man yamashino. And the dan is a besom. What the abonini siduanum. Ye boo. Not all say team. Yeni penya ne betianya ahincheni biase. Wabe ye buom. What the preaching I said ya. Ye bro biase ya said ye bunu. But I say yen sanfa challenge show. Sanfa fetch wobium. Yeah. Fatu so na me vancho yem fa challenge san show the chadi ya sha it means free we are say and that's why dey homa a challenge jama wa hinie when that's wo wa bra bo no nhira ni wani munyam obetima sa dia ma back but obu wo no nyansa be na afa firim wasasa wadwene pabi wanu ho waje wonfom so atom eni obesan fefe ama wo che no duane fefe ba no na edi eche na ba top the later bo se na abe wura wuti unsa be kan woni munyam bio sisa wadwene ena me kanfo ya jinkwa mezi ama amen me kanfo ya jinkwa mezi ama amen na uti ni bu ni bibia mehade a ya do to ala kam egosi o te babo Jeremiah Jeremiah 17 verse number 7 no ya free it was here obey say dua watan nsu no Nyankopong se wo bobra papa obey wo se dai dua watan nsu no obey wo se dua ya ta wo nsua no na ni hini tentre akonsuo no na wo hini etentre konsuo de bia no root no nya nsuo twe to obey from ehuro ba enye ne hu na dua no a strategy for eso haban ya from opesia enam se wo sinsuo nti su kofi mu nsuro wo haban empo da wahaba unya baso da wababia ya papa ana mbisa sister me ma me papa sabri ababen ana moso osofo waba na daddy enu ani niam esisi dem wo no we de enya de hinta de ho ana de esisi dem wo so de obi ahu de memes ne ba no mutidi ebini nyanko ebini nkutonu ebini apo no ana omutidi Yesu moja mse so fa to Yesu moja wanka so gu hu ani mu ase sie buton a anka Peter mo shoto yi osuso bolo no what sie buton a ka ebenya bi aton ga dabi sie bu Yesu moja to a ki benya bi aton ga na mo ya zansa deti na mo ya pobo fo sa ton so bolo se Yesu moja no vijana ze na ajeme nkwane oh na obi untu obi akwa movie aye da untu na sika do ni fa na omje no omje na so dem ha omje na so dem sika do for na omje na so dem oba dem fa ni senka omo ni so ntew wani so ntew na twedi ampo ya wansam asenso wu oni dua no to was it wrong ye to can Psalm 1 verse 1 who did Psalm 1 verse 1 verse 1 what's mean say was inshano nipa dasania onante abaniefo agina onko nante fa abaniefo agina inshano nipa dasania onko nante dan abaniefo agina onko nante abaniefo agina mu onyina enmoyefo kwan so ko jani boyefo udagang bi mu a mo twetwemko yankoboro yankope ma yanko die tudrasem yanko so demonstration yanko di nkwasi asem uda sa gang ni mu ya wase uda gang wo muntimi nso abapada twomfrim yes ganga ebe pia kwa nkwaji on trafedi for trabia men ko trafedi for trabia ho ye nso abapa ho nemu awurade mu na so nani ne onipa opese oso abapa no aye nipa de sani a odwene Nyankopon ne law ho odwene mra ho awia na odwene yawe ne mra ho awia
ni anajo so Onipa no onipa odwin sa brabo we won what is it dia obeye se dua itim esubonte so de wasa be dua topic ni se onipa ye Nyankopon de dua na wo ye dua ban wo ye dua ban na baba na wo so young girl efia wutimu mu ade won aba wo so obeko fiem tenant oto waso dua bone emota ni yam tibe kanot ajei no bia ye din hye ne dem obi so aso abapa wo dua waso abapa wo fie ono emo ye ajei obi tumi ka ko bia sister ko de na yo sister brother na yo won aba bone efie o kekekura mpo madwaw na oba de oni ntam te sai creator no oni ntam te sai oni oba de ntam te sai Bible say me nka san kira wo. So Onipa no. Sa Onipa da sani oba brabo kronkron no, odi Nyankopon mra nsam du so. What say dua? Oba yo say dua. Itim esubonte ho. Obetim esubonte ho. So aba woni bre. Oba so aba pa awoyifa. Ni bre. Aba na de bayi wonu o. Tete nya brabo no. Hallelujah. Me catch your play. Anyone kasa wa brabo awobo. Yes. Tina yeso pa sorry ye ncheche no akotrem. Anya sorry akotra dem ho no mu a. Koto na nsesam sa. I saw for jump to be my story, Sam. So I didn't know for to go one answer story. I saw them. One quotation or the other, one found Sam. No, none be quiet. No, me could do I say, no, we are sister close. So, can I sound the evidence here? No, but to the mechanic genius over there. And that dancing crew. That's what the overcross of them. Sometimes crew in the zebra qua. Bacoba now I in Casa road. Is this an answer of a car? Is an answer of a car? San, one tear somewhere back on, not your bobra. Is an answer of a car? Onipa no. I thought to me creative mobility, me, but John can send me. Now I said, go, mind your own business. Yes. Thomas, I will free. Former president about the Van Crency was due for yourself. John what? Yes. John? Yes. Yeah, bro. To be said that you call you baby. Now, Mount to one now, you must be sir. And the word of God never. What creative was it? I'm going to be bookie. Papa, Safuapa, oh my brassmate. Yes. Atomphobia no man say. Say ya bechi wo. Kisa hudo. Hallelujah. Oba di amfani say. Ti kamba mo nko. Best matere. Koso. What's ebrebi baba? What's ebrebi baba? E depend tie chire pay ye. Ni won ko tie chire pay ye. Enam so masum ye. Enam so masum ye mo hin masum ye Ghana vo pensam. Amen. Masum ye mo hin. Atete for aboaso. Ya kan no kure no. Ya kan sampa no. Emma utu ankasa ji quotation kwakan ji quotation kwakan quotation no flow no omo mpe no omeyi ma so fini kura no omeyi ma so fini kura no omo dane akotie anansesam say ye wonyamesam ye wadan anansesam ete say die na amutie no ma so dem anansesam mo wie be kwakwa wie say nye kwakwa ananse story emala nye kwakwa ananse story ete so for preach wi ya ye ka hallelujah no na mo je so amen no onse ananse so me to ye edo enyedo ebinko na ebimra me de so bolo na esi wono monkoto monto apo monto oil monto befonku monto nkuto monto to meniama monto bro monto hallelujah amen no dia so ato amane so for to nkurikuri e Nyankopon vie so for kan kokoko was all there eti bi fro nyame ni pa na sa me fro dan kokora etu ye kokora ba den na dan fu se na mame e Nyankopon vie watu Nyankopon sa ma twene maso nuaba fo e ma check members so ye dey omo bre no mo start susu enuafo e dia babe na mo so na dua no obetwa eduewura obetwa eduewura obetwa na ni wadomre na ni nkwaje da tie de Bible le kacha no Bible ka se mi acha na se mo kemu do ye kwa se mo Peter ye ko Peter First Peter chapter 3 okay First Peter 1:21 okay First Peter 1:21 First Peter chapter 1 verse 21 verse 21 we dey muntie quotation we yi asem we me de papa First Peter chapter 1 verse 21 was amona mo so what kwa ajo Nyankopon mo amanji wo Nyankopon ba no ade muntie me yi agiri fo muntie me amoshana no monyam na mo osi Nyankopon se wo ba so na be hye Nyankopon dai monyam awo abrabo mo o udua no nso aba nhye na ni monyam ba mo no me na wo gidie a waje na ade no ani mo ni da so na wo di na so ade pe
Nyankopong mu babraba papa. Yes. Babraba papa. Se wona. Yes, se woni pada sania. Wo fi aba emprom. Wo fi aba nyeden. Emprom. Wo fi aba nyeden. Emprom. Eso we de mu fi aba boni. Nipa waso aba empro. Maso so aba proye na editi aso Nyankopong vie. Oh, sister, brother, you know what domre. We are babe. Biara nso aba mu ntwanchene. To kan Bible na Matthew Luke 13 says. Okay. Luke chapter 13 verses. Luke 13. Verse 6. Luke 13 says. What's a brother man enso aba? What's a brother man enso aba? You talk about the asam. What's me nka say? Obu ombe say. Oni pebi wo brother man. So oni pebi wo brother man. Ah wadua ni betrum. Oni pebi wo brother man wadua ni betrum. Nyankopong ne ba Yesu Messiah e na ekasa no. Oba sa oba be hwe so aba. So ono be yi de bia ba sa oba hwe wo. Eje o ma no check wo. Wanya bi. Oba se nka oba se kwa so aba pa. Ya wo obi ba sa asi so. Onso aba ba kokora bu. Ababone nkwa. No so aba pa no ansa ntidi. Kwaso et okachire to mu hwefo ne se to ba de ba no be kache wuto mu hwefo na obofo na odi wachi she if you be ensani obofo na odi wachi me preach actually about the topic is say your angel is watching you the utie tempiti ese utie ukoso a utie preaching bia bet ma kwaro be sa kwoti ase afiri bia aba tell me say nya one way preacher the preaching in yasu on to aso yes ntiti if you be ensani obofo amede no ma wo no I would do it, you know. On 119 finchia miensa, on 119 finchia duo, on 119 finchia duo, 60 years no when you blah, papa. My bassam bear swabber. What's 155? Obinya 70 years, Obinya 45, Obinya 23, Obinya 20 years, Obinya 37, 35, 40, 42, 43. But you was Oba Beshe, a swabber, was Swaba pa. That's where Nebby. Ya we so tutu na hwe wi ase o abraba abafu na wo so touching nti obetwa wa yedan adet no waje assassinate kenten so uti Ghana waji companies abaso waji abraba na fa waji Ghana nyina fa yes waji babia yes ya we se bi misa akwache obuase ne se wo wura wo na obofo odi wachi se owura manisi wo afi nko me na nante be 33 years nanso ka mesra manisi wo afi na menwe na memfuntum nanka mentiatia na mintutu no fun kakran na mingu asiesu na nanka bia mingu asiesu na Nyankopong kura atwedi ampo Bible kura nim se wo di ball agu body ase abode ntimi bo yes yengu asiesu na ebi ebeso chese fertilizer yedi begu ase ne se yedi the word of God be yen abraba wutimi ni tibia wakom ebetinya mana kanwani ensori bia wakom ebetimi amwetimi asesa wadwene yese futu nsa kani pagi sensori eti yegu asiesu na we se ebi ebeso na sanso what touching eti obeso ni obeso ni ma bibi na wo ne ba owo ne ba no owo no to ngan na akora ofu abodwese ase fifi ne si aduasa mie akora na afo ni namfo ne nkola esu hospital ngan ono osu ndimeyeni na ni ma metam no baba tan di abada ya odwane agya na eden akola oni hu ba nyina esu ngan ondo osu se ndimeyeni wasefu abodwese ase efisi aduasa mienu enkwala epenufo akwala manufo no awusuniti umani banku no amam wow konkonte wow banku wow akwala wow maami ni wedi no se eba wonante ye wa vivise wafu abodwese usunsu usumpanyisu timbeyeni maami ni hwedi no se akwala wedie mintime ne ntra no kope kwa abrentu obim pobo na mama ne se nana akwala we oye musuo ba na se oye akwala ben ohene se oye musuo ba tientimi ne ntra kro yimu onante ye onwea ye na wosu sampanyi nsu de onyini a ye hunu su obesu owea ye hunu su obesu onante a ye hunu su obesu enti ye be ndie ye nkogya ne kwan wo kwa yem anom ne kohye kwa ebrentu obim adukuro bim nomre shey nomre ntuma katana so efe omo da no mo akwa no akwa no bie na no ni be yeni o ti me yeni fe ni sunuma ye de oba tan no se munya me na me nko kra me ba na me mra okodu akwala no he ni do se kwajo agozu ya
mesrawo enyame o me de menyiso aboso menkro mentu angu na mesrawo uso usi me ye ni eyemia so wanya yi a na fe wo sen eno abodwe sa wo de bai no ja no ko wa wuti me ababa na abeso yegu asisu me na Nyankopong twedi ampo na sam ne ba wo nkyai so wanya yi a na wantimi anso abapa na fe wo sen o eno abodwe se boni a wutim abraba wo so wunjai mu no na abakukura abobo no wan wi abagye wo nsam na be haw na ewiase gina be bokridi edi wachi eni wabusuafo ebe ko jaw kwayem ho no ene asieye etonipa eja ho a wafo gina ntrawo nkyɛn wo nyina ba fie ngebe ye gugu ase dan toaso wase se ebia ebeso obaso na sanso a ye twa twene Matthew chapter 13:31 Matthew 13:31 Bible nkasa ne yanko se sinipi abedua onipa fae odi kodua nafu ena ya abamu ahodo nyina ketekete paade nanso senyini a eye afama na abaye afam dua kese yes na eyedua na abaye dua amawiemu no ma abetena so na abetra nyina betra so abegyi nyino wase orofo edua be na we sabri ya jinkwa mizi akura ba wo ka che so ye dua no mo be su dua pa no akwa kam John 15:1 ono nkasa ya jinkwa yesu ono so ka che so ye dua mene no kura babe no na se ya jinkwa yesu ye dua wo ye den kan yanko mene no kura babe no yesu nazarene mizi ase o ye no kura babe no meja no okuafo no hallelujah amen wo ye dua ben Uye dua ben na baba na woso etobo ade adma me ba be teach about aba esa woso yes aba ben na woso no ankasa kaka utrim okay Matthew 21:19 ya Bible Matthew 21:19 Bible nkasa verse 19 ose men kasa yento oba ade asa ose men kasa ose no hunu broad ma bi okwan no ose na Yesu Kristo na zeni mizia ohun broad ma bi okwan ho no ko ho no ko dua no wanya hwe woso ko ise kokope dua na ba eye be o yeah hallelujah okope dua na ba ni bi awesa esimesi oye dua ben ni pena ba ni bi ahwe e dia asesen wanya hwe woso oba dua no wanya hwe insistent da Nyankopong twedi ampo yawe ebeto ne nsafro na we dua ben aba ben no waso ashawo waso ahopo waso cigarette waso wi waso krono waso nyinsa igo waso masturbation obi be marketechi wafa yirechi waso aba ben na woso no ababa wa oh sister ekwan so awoko kakrenti lole fe ya hia ukofa niema oda mango mama driver fa na de teka aba awi anwa bada uku achi se uku ansa no adwuma unim sa yewa unim sa una amma fe na ye basa keso he manim opade mfa ne sanka omwoni so ntawo papa opema too much o so ababone na wawie ye ye ne say ememma ni bi won mo a ye bu won a o nko at once gbese fe ni wanya stroke we twa 7 o de kohi check wawie you check wawie ye sister wesuna sister ne sisi achia o baby ni yefun astarte ho ba yes fibroid we koyi ba ko akoyi mienu obi aya operation de o wo se wani so ntew haba wo so wanu ya o fi operation wo mkraba no odi atam ya we mfane sankan amen omi adwene no amen Bible say we hu hi wo so we hunu hwi odua no so se na han ko se na se o kwai ni dua na from keke e no no agi onu dua na bon from ma onu ano but oso mo bi nya ne so aba o ma keta ni nya so aba o ma wunya bibi so aba pa anso agensa kira badia hwe babu no mai wonso aba bi no ata wonso aba bi no ma da amunu ha broad man pray and but twedi ampo ya we en kasa e ma wo mpro osemo yanso aba efata adwensa kira yenua panyi John the Baptist ne kai mo yanso aba efata adwensa kira the book of Matthew mo yanso aba efata adwensa kira and then wadombre Matthew 3 verse 1 and then muno wasi nanimu no Johannes boni John the Baptist obeka asem Judea asreso semu sa kira madwen otiem se odipa nyina nsa kira dai madwen asofo yasem ni anya atonto ato obadi Nyankopon
Kwana hinye no aben. Kasa na menko. Verse number 8. Koso 8:3 says swaba. Efata den adwen sachra. Entity adwen sachra no abaso wom ni den. Abano abaso ni adwen sachra. Wasachra fi bibia ho. Kasa e ma na modi adro na nima ye police o woti. Ti aso dem nyama fo awiase fo hye no na gidi fo betwa watwene. O se dia answaba no. We betwa to me say kotu bi ma chira wo. Look. Sa kasa na chira obiom. Dia bi answaba bi obetwa to jam dia. Look 3 says verse 9 no. Fafri na nyanko. Dia bi answaba pa no. We betwa to jam. Obetwa se dia na to dia. Obetwa to dia. It is we see dia I mean kotu se nye dia. The book of Revelation chapter 20. Revelation 20 verse 15. Verse 15. Na obiara. Was na obiara. Na hunu se wodi no asan kwa homa no. Hunu se ni din kwa homa mu no. Obetuna twini ojatade. Obetuna twini ojatade. The lake of fire. It is dia bi answaba bia no. Eyewa. Yes. Ababe na woso. One so training abrabo. Ade aso okwa ye ntimi teach about training. Obi fu say jam sabin prayer asa o jai so yi kupa che mfiri nsa. Is why abrabo kronkron. Hwe unim ate se sawadwene yi. Yes. Se sawadwene yi. Na me be teach pa ama Ghana for ni wiase afa na nyina ya hu memma wa hu de waso ye de yo. Ate memma hu de wonsa. Ye de yo. Onai ni be bia na wokọ wate ya we mfa nsenka omi adwiri nim na ntiase mra ene ne wadomre na ne nkwagye oba ade asem a ode na me so bra wo se onipa biara ayo twadi ampon yawe udua ni dua ne wo dua ene wo etuka bible na 1 Corinthians chapter 3 verses number 5. 1 Corinthians chapter 3 verse number 5. On say then Apollo ne hwan? On say Apollo on hwan? Paul ne hwan? Paul so ne hwan? Why asomfo a? Me any asofo o wiase nyina me OKOH me ne hwan? Asofo timi gina so dem ka church member say ye fani di mompai jama wo bodam. So for bompai ya. So for ka church member say ye fani din so for bi akasa sem bia no hallelujah. Me say nyansa di nyansa woni bi. Oni bi. Ye fani di mompai so for esimesi. Na so for bi say na me papa. Jama wo bodam. Na wo ye fa Nyankopong so bia se ono kwa ne papa ka wo ye den na kanso ane wo na kanso ane wo yes na wo di nipa dasani ai na sa me prepare topic na ba me di Bible be gwa mo keke Bible na be kasa a kire wo e ma bu mfumi o wo chemi preach na ma bu mfumi wa ha me ho wa ha ho kwa wo ye pe was hey di Bible na kasa tia me sa no en kasa me Debbie. Ya will be your casa, only proof, and not to do at him. Casa babu na edi matam sa antina say we am the babu be gwa. Babu na sam ne be yi e be gwa wo. Mama babu na kasa so for ne empre ne kwa heaven. Nyankopon ma ya wene ma on pena samatie. Yes. Unima me ka kire wo. Oba de emie program. Omi adwene no. Enti ase amra ma. Enne no wadomre. Na no nkwaje da. Dua sam no. Na wo ye dua enche ne wabu. Yakobo Yesu asendum. Unima so mo kan. Yakobo na asendum de tie de kan. Oh, Luke 23. Can you go? Luke chapter 23. Also, verse 26. Verse 26. Was Abraham what is Yesu mizi yekono. Yes, adane nechi. Yashua mizi adane nechi. No e ma no. Who say a man su o sunu. O ka kire o say. No ka kire o say. Jerusalem maba. Munsumi o. Munsum hono ma. Na so wodi we aye media mono a Yesu na adane mu dua wo. Adane de be mu dua wo ye. It means o hwe na bi mu dua ni wu. Udua ne je. Yani kwa ye bidie. We are dua dan. Manager bia ye dua bone. Esikafo bia ye dua bone am workers. Esikafo bia ye dua bone. Managers bia ye dua bone. Ministers bia ye dua bone. MP bia ye dua bone am mani area. In the constituency omo to abama no ye dua bone. Okay, James 5:1. Hwe Bible masem o ka. James 5:1. Hwe bia wo so. Yes, was kasei. Wo sika sei. Hwe Bible nam ko. Na fe mu atefo. Fe mu asikafo. Mama ne hunu everybody. Mama ne hunu bi nam kwa mu ba mu so. Munsu. Na mo bena. Na mo fa mu sengu ma pampa mu bena. Sha. Ma hunya dia mo nya. No amu ni pa bi ho no. Ni nyina ba pro. Se ne buka ne zade no otom. Yes, emi bu aso ba dwe. Ni bu aso ba dwe. Musika ne mo dwe. Mu we chimba ye mo bo otom. Musika ne mo dwe. Musika
na mo dite ni na ba wi na che adentira ehu na che ba wi muntie ba o bedi wadanse ya Bible si da no obedi wadanse na waba so a so ye ekoyi wa hwe Bible no verse 4 Bible no muntie me adwuma yefo a efisa mu bi sika mu bi companies bi nyuma musima fa workers but listen tie Bible adwuma yefo no mo ye adwuma ni nyuma no mo boa mo no o ma ketia mu di sisie Kaso ye adwuma wo dwowuru ye atwa ne ka 2 million a month free kaso abese ko dwowuru etu ye sure say bosome no me sika ne no le fa nye ye o high dying o tiara bill eti sani power one man who director who manager one man so ababoni amonu so ababoni enti no say eti down mu akwani be wia yes cause na ketu yanso no mama ketu amudi sisi Atiem frame. O si atiem frame no. Me na me try. Me e printing press. O mo am ya jai. Do no so twedi ampoya we no. Obetia say yes. Me we ma tutu me nyema yi. Na so bi invite mo a. Ma ko ba for dia kakraka. Ni abaje mo se chairman yo. Chairman. Wo bra wo ka won twa ne kan yi. Wono mo twa me ka sa no. Won ye me ka sa no. O pa e. Obetimi ko ba for dia 1 billion. Very good. Also for teaching no. Yes. About for 1 billion. Ne work out yan kai. Utu yan kai. Utu yan kai. Na nko atu work kan kai enti obeba for there 300 million. Wa ya de bi say, ese uchi me say, and say me to workers na ketu enti. And me enti nya mo 1 billion. Na so oh why there? Omo so nya bi o betimi ahwa mo yere mo ba. Sisi nipa. Bi work bosumi 2 million a month. Me ngasa nyeska o. Hwe ba bi ote. Ofro ka no de ba. After so tu aweka kaya ayo no do dawa ohun anu afre for mine yes I road bi na mse cruise ni adwam ja to asia okay yentam ye fa ko to garage o de ko to baby pam yes nanso ye ebi mu tedwuma menam se ketua ni nko yi enti ono so ababone ayo road no otimi bobone se ko power ya no de ashare rubber bag mu kofi obi ti bi pona cement eshelechi oko company bi ato wa fa company no workers need to product ni bi ya den fa wo no so gu achi omo pon a no ma fa chi akofa omo fa chi no ma kofa ko waso ababone hwa so hwa manim obi entu aka yi a enche se bone kro no wo so waso ababone yes waso ababone yes obadi emfa ne senka we kron for too much aden obi wonso be twedi kai yesu jo tia no te krono na do ni se wie yeso ame ewi ho balao body am fanisen kam amen what di adefo ni bi so you good yes nanso ni pe no mo do ma duadu adwuma na no omo ye wicked yes ababa na mo so no waso ababone omo mo twetwa mo mfo ade no omo yo profo bi wa adwuma no mo ye no omo no mo ye hard workers yes omo kure enti omo kai omontie mu adumasum Nyankopong se omontie mu na du ono obo ade ya wasum nanso mu asikafo de mudi asetre saka bi mudi omo chile ana mudi trasa na mudi tia asasi so mo ba fehwie mo awohwi bra na mo so mo ye makoma na mo ye makoma tibi bursa no tie jam na je say ayo okay now bata me mbano as yo mo na obano musa o ba na o mani mi no me yambro bia o se nkwasi asire na wosire no onipa bi bewu anu wa dai o jini sha mo ye makoma o ama okum da mo ye mo okum da wate mo ye mo ama dai okum da bro nya mo ye mo okum da me mapon me dia se me bra nani wa se mantimi ama enti sa bra no bra na wo hweme no mantimi ama obi adawroma ena na mabetra so masene na mintimi mra na bri obo ade mfa sempa abawo ni bi mra wo mfa empre yankwaje kwan yempre yakra nkwa yempre yankwa hallelujah amen so masena boxing na me ba obi ato gloves a shemensa so no sponsor apostle kwajima the boxer oburu nkrofo se me nko American ko buru di la hoya na munyi sika ni bedi ni Ghana ene okwajima me ye fighter but me fight se me buru nkrofo ring me nyina boxing ring ni me china bible ring se me ma babu akasa
me sponsor no ya wo a wutie mi wo a wo hwe mi oba de mfa wo so ma Nyankopong twadi ampo ya wone ma ayera no me ni omienu onfa ye so nyewom so masene me na mani 0242327172 0242327172 ubetimi asa frɛ 02072113337 me na mani ne gu medina na apostle OKOH edina se ene gu no pomodia na so ya se ne ketua bia nya dai enswa ketua bia enswa ene me ka no kurenti madam no tamfo guarantees ene I will be from apostle OKOH na say preach bia boy o dia bo me chinti na kana no me sani 50 Ghana ma ma me do ade be ma the class ma makanti no class ma makanti maya o tamfo madam no tamfo ana why yafa wa papa me se me ba ma da bia wani agimi hu o wona do twedi ampo Nyankopong ade nyina di bo na wie wo yie o do oba ade a mesrew NKWAGYESEM ma sheda ba se me be kasati obi da bi me na honkonkun siw so na do ya adwuma no a me anka se kan de twa me anka sa me bi why nti obi a twa wa ko fie na ko me awukuro wate na preach to for na apostle OKOH manya cat ko me awukuro Komia ukro na penjeshi valet bi gum simple na hwe kro ni ye o hwe kro ni ye a ekro mia umia ni ye wuntam wa mia ni yeso etu oba de mfa de sanka freme ya njetwe komo oba de nhira o amen 02055955266 055955266 ha phrase say phrase abready njetwe komo 055955266 yes obadi Israel no na sem no ntraye mu amen ni entimi ntu asempa no wana mo yes hello pacho di ni be akase free hello maja shalom yawe shalom Mizaya onye oketie pa utupo Elohim yawe onye oketie amen hey dynamic preacher amen originator amen Bible doctor amen Bible MP Bible minister Bible lawyer Bible teacher Bible MP Bible doctor Willie size what it amen the throne na go so omo ni nyansa ya dik okuse wow kuse hello Ipacho di ni be akase free OKOH Nyankopong Ramesia Wachirani Amama Sisa Wakasempa Ma wasmitliye Yeshiano OKOH Wakasempa Mayate Papa Nyamisha wai ontu onkum na kroni de etutu nyama nuhuni na yukro esanse papa bani amaye no nisi meji si egwu ama feni ya papa esi me komuli ti ba kwa na esi me pepa ajera nko fiembra leba esi asayira sa ama sisi akwamasa ko yo operation aba papa ena mboni amaye nti examen show o nchecha o di maye na mesi meju efia ama enda me ba bizam je on kwa se na msi o meja ko sia da so si wo de wo ye pasia papa we di nu ni miansa na msi o me da si mankare na papa mesi me hu nukrei maybe nukrei ade on me no maka cha fiti asia no e kwa sia sem na wie no e dambo enti no ndi lechi na ozo akobodam say hu nukrei e di we chi papa ama yense da kwa ama ya so ye din o kwa humum ya me sha bebre na me so se ya e me yarinti na ejumanye obadi an Nyankopong bua me na otumi semo a me so me mane amen ya me sha bebre amen yo wanshirawo nonto nani ma wo anyo akoma so ade ma wo atwensa che ne hia edua wo ye bubu bigu ye bu nso ane enso yakwa yiye ni bi onsu
So, hello. Also, yes, sir. Good evening, Nyankopong. Onipa or Juma Papa. Oh yeah. Which sounds mami. The champion of Hussein Adams, Mflefli Ashamai. Hey, champion. Oh, me say another program no. Sambia me shout Nadia. My boy, why you what matter? And Yama, oh yeah, and Yama, oh yeah, no. Nyankopong Onipa. Amen. No more Mudia, Nyansa. I tell you, over to me, they are 2 months for. I'm telling you, sir. Would you Madina would you know? And Yako says you Madina would you know? I'm telling you, says will be Kudibonia. I'm telling you, the would Tiwa. A cancer of that chrono. This is the annual Yeni Paddy. So you pan Quadia would Tiwa or Besaka. It's Yankopong. 1 more, no, what you my power, maybe a Muslim. I'm telling you, say Yankopong, I can't Quran and the Bible, you know, say. People be like over room. People be like over room, so no, I have far right way. One far way. Over another of the German, another of the heaven. And to make you do my days, the same money town. One count. Salam alaikum. Hello. Hello, good evening, Apostle. Good evening, sir. And then what I'm not about, said I can't say. You tell me, papa. By the means, then I am making we are Jumana a free as him. It's all mercy what the Miss will tell me to be fat. Then I will take chance to me cabbage for me. So, Jenny, Miss me to be fat and some cabbage for very good. Very good. Your kind of you tell me, pa. You tell me, pa. That's the pie. I mean, no. What's one I hear to my day. Bye. Obadi shall be brave. When you are Kubaswadi amount. Hello. Hello, and council. Nana, Odoko, St. Anthony. Meet you, Nana. Our Brazil me 2 Kankakram and between them, Nelson and then Asama Odiavan. Nipedia. Onipa ye Nyankopong dia. Mama yenti Okwajima. Na Okwajima abama yen mebu. Kangana na ye nimino. Ene de sie hu dia. Mama yen transasum yenti Okwajima. Papa, mama fanya mfatu na menka bibi nkire mebu nga yetie wo. Emre bi atwam. Yare bi bebo me a. Na enye kedi amponya wala anka sebre anka yesiemi me yefunu ye pa me yefunu mapie na baby a me koi a me bae no papa me ho hwi biem na nipa me hu wo na ye nipa fita nko a na sa time na me ko asori no tete program bia me de me hu ehyem empabo waiting bia me de me hu hyem bi dey say eno na ya wel kai ano di yi mi si sa ti je nu out and next woman yenti yawal asama na mo so de brain korojin e ba boyen ama yeti etina me yetina e de petitiro ama yawal e mera obesan na mi nyam papa meta wati nyami shira mu bebre amen obade yawe nshira wo ye bu watwe no je bu watwe ti woni mra ho so wanya ne buka de ni bi ye munu kura na juma na bala bon ye se no se on se sana gwenimra obu wana asabi mpredu abrabo mu kura no se de di dokon with attention am no oni bi da ti wo munipa ti Nyankopong bere wase a o start se obedi dokon ni mu kodwuradwura no san peja obi me fo hu obi no obra obedwene no yes. Hello. Yes. I didn't disturb you. I said free out so. Let's see what's up, Mama. You're not coming to go and show. Amen. And some of the other bomb. Some the brain, some. Now, I said, somehow the buying, usually upcoming evangelist. Now, the preaching is asking me. Food are you bearing? Papa Ben also. You say quotations are ye then time and me kind of answer my new quotations by a say in the idea. I say, I'm swab a pie.
yampa. Imagine Nyankopong na wo hinsaw. Onto ayem. Amen. Young boys are back. Omaso saka wedua. Saka waba. And omaso. Yo, what the young guy, what do you make us say and pay you man, you make us in pesca? Move from my way. I walk with dear Drew. Yet, man, for the amount. I'll be woo. I couldn't have been a kubu. I'm waben why. We boon and mufa. A jawako. We slow. Can't babble no or can send you 770. But it's for someone knows so would you also. No one your Quasiala show. And then a woman and bring boom fear no edge half. Akwajiman. Yes, sir. Okuwan. Yes, sir. Yeah, Kasasi Ghana National Fire Service. Wow. Okon, you still sa the first mother okon. Nyamisirao. Amen. Amen. Nyankopong Israel wan kan. Amen. Officers, Oba ni etoni diwa, secretary. Amen. Enya osube miensa awo Ghana ha. And officers, sa bribe one amount for the na ka mo bi guys. Amen. Eda wa Nyamisirao, ye beso wase. Medamasi. Nyamisirao bibiri. Amen. That's it. It's you that they are matching 5:30. You coach you come to me late near punishment. Wow. But quite in China, Amen. Yeah, that Nyamisirao. Also the deal. Military, fire service, police. He said, yeah. Amen. Amen. That was Nyamisirao bibiri. Medamasi. That was it. Oba de Nyamisirao. Amen. 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 Until Nenimu Mamo. Nasempano. A moon rock when you assume swaba. Hello? Great faith since I met God. Great faith since I met God. Great faith since I met God. What a great faith since I met God. The things I used to do, I do them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. The food I used to eat, I eat them no more. What a great thing since I met God. The words I used to say, I say them no more. Hallelujah. Places I used to go, I go there no more. The things I used to do, I make them no more. What a great thing since I met God. Apostle Anantiami on show, on your cafe, on Tumukum, on your Kumadanjina Famon. Since I met to them too, Daddy, you will be on the ma, Obamia, they say. My boy, in a start today, it's preaching, and it's during the lockdown. Things are moving on. Roll. Yes, sir. Sometimes on the fire, you know, Casa, the first day or 2 days, I got a objective pretty about and say, when we listen about the Sabbath, no, on my area, so then if that's the case, and Saturday, we are both teachers, classes come for the child call. Because of teachers, they will fly in your humanity, on your humanity, what or yes, is here, and Jama on me for low pitch. You can, say, down in the channel, make a channel. Now, the money, some of the details, and so, data so I download what a YouTube in the way. So, our plan was to stop the Sunday church. I mean, more of it. Just recently, my friend, Sunday, I saw, like, one when against the town, make. About the insurance, no show.
no more no against such like we pay. You go to Swaba Neduano Sansu Abapa Etrachini. Also, the Abuniana to do anything with that. Yabian Swabapan, also be chat to him. And I'm doing a revelation. Also, begin the young compound. Or could again, it did Yabea. Did ya Yahweh every revenue in chain? See a bit me as Wabapa. Yes. Abapa, Tenya Brabo. Yes. Abrabo Krum. So be see Nyankopong asem na hwede. Yes. Enti Nyankopong mra nsam du so. Dokurema. Non pa bo wa na etia. Ena kese o ya bo Abrabo Krum. Akumanu muti say. Adwene muti say. Eduano ni root no na twinsuo. Nya ne homa. Tumunu de na wo mu. Na church bebe ya bayifo. Yes. Abayifo. Yes. No mo kwa sori. Ya semu. Abayifo. Yes. Beye na bebe de kwa sori. No ma so beye bebe e be ma bonsam bebe ya bayifo. No ma so sudua bali. Ka na frim. Simple. Onipa. Say you preach boni ya. Oh, obi wa ni dia na ni boni a odia no no ni boni de time. Anadjo. That's what I mean. Body and funny sense come. Amen. What's the star? Any soa, se sajinin, se sahum. Enfi. To aswa ba boni. Wasu humfi. Biasu sika draw. Biasu bosu sumai. So for be tie ban shed na se o che adwe. Ene Obi ja kwaji kawasha ni sa. Watraka mu na hye ne pe. O se munsi he ya. Kese ni nia no aka di omunko. Ti da be na full play. Da be full play me ma yakọ. Yes. So full play na play ni tu a. Na shi wa yesi. Obate. This one about the wife 490. Now we are there what you. What about saboso so me enkwasi asam. Is it that full play be show no? Ayesi. Shem play baby and never stop oh. I go jump pilot then we say I'll drop here. About the Father Senka. Amen. Hello. Hello. Yes, sir. I mean, the NKWAGYESEM or the prayer. Amen. The book a man power also. The book a man power. Coupon from a bonnie coming. Ya we hu mo coupon from a bonnie coming baby. Diana na ogusu said ba. From a bonnie coming up so. Body hu mo so apa waka mfuru so. Nyeni pa na so ka cher fa kompa bom. Ne fe mani pedua ni no hu. O se san ho adwama bom a wa ya se be kire. Ah. Strike. Ni pedua ni be kire. Yes. Yen tumi kwa so mba san be di bone sa. Dabi. Kayam pa bom ni na yin duwachi. Amen. Na me sun shrai ni na dawasi na me shira. Amen. Ni nyina dia church awko no because word no ene ne die fertilizer no. Word the word of God ene ne fertilizer no. Eto wo church bi mi na say fertilizer ne de begugu asini ni hono mo a. As a one hour praise obenyini. Eto timi nso obaso bu ntware. Because assembly fertilizer ni de begugu asina ebe mo watimi abokese no. Assembly nya dwuma ho. Adani atonton. No be also be one quotation. No akasa fa ho sa. Not one and seven. So for me preach 5 minutes, not the 3 hours, 5 hours, not the decollection. The Jessica was what there. Ya we hu mabo. Sikani po jipon wodi yem tuntunduma ai be page oba de ni panka ye. Kasa kese. Minka so to ka wa yem fum so. Enyema church hia no. So for na to atwele kura. So for one kasa ufia wutime fecha wa so dan. Abo hudua. Yes. Abo hudua. Yes. Abo bo so dan say warehouse. Hwe dan awutim. Abo bo Nyankopong fie say warehouse. Maji sadaka. Ufie, Nyankopong fie na hwe
that Christian why you them. Nyankopong any plan and come any plan, any shape. Need any plan. Well, not the members necessarily Manchester. Manchester go away. Why also Sardino? Nancy social distance by na as I did think kakra. Said this you know. Say Nyankopong Yahweh mananche no ada was. Yahweh hu yamabo. Amen. Hey guys. Can yanko. 1. Hega 1. Verse number 3. Who dey Bible 1 verse 3. Was it every Nyankopong asam? Yahweh say men kanche otia. Enam odifo Hega so ba say. Odifo Hega asem ba ni nche ni. Mo de. Ose mo de. Ebre du mama say. Mo asofo ebre du mama say. Mo tete edan ye du dra ho. Mo tete mo siesie bu kama. Na me fie de. Na Nyankopong fie de. Edam pan. Omo bo bon asori bi ba for de 20 years na wonti mi wi aso dan da. De bi aso mo ba for de. Me do aka kira me. Ai no kura pa. Maso dan, me si minima so dan bi. Me yeah, aso dan no, omo frase no. Ni ebo mo bo. Yes. Okay. Shebi we mo fi amadi. Still omo we. Ma wure 50s. Ni ko mi wure mu. Ya bobo wo mu sa na nsia mi ko a. Ye plaster. Hey. Anya di Nyankopong di de bia for adan. Nyankopong fie de ni fie di wie. So for fie de. Ya wie da. 2 years. Mission house. Nyankopong fie wie. What's in the fie de? Adam pine. Yes, many. Adam pine. And let me kokofobia makoto landa mi si da makofobia. Oh yes. Mas neya. Nemfi kofobia. Oba diamanti asema. Kofobia fo mi preaching yom sakra radiadum ya we mad makoto landa. Omon kwa so wa yin fa. Omon kwa wa yin. Omon kwa wa yin. Kuma asifo mutia yeye. Yenya baby amamo. Yes. Asafo. Station wa. VIP station wa. Ewa. Edin abrosana wani VIP parcel office no. Yeah. You know when I was membe na no pabia. 8:30 na. Why ma? Hey. Kekos for. Obadi adma e brother. Ya de modi ne betudwa. Ne moti. Baby awo biara wo hwe mi biara no. Living ya 7 day. Yes. Ehwe. Biaye. Baby sasa sekura tema for musubuti ya ye. Yes, ya ye. Ebedu ya wada no. Monso. Modi ani betodwa. Papa. Oba de mfanisa enkan. Ifa na ohwe me. Baby ahwe me no. Pesa safu mi ba wo. Fre. Na yenwe. Kasa. Hello. Hello, Papa. Yes, sir. Papa, praise the Lord. Amen. Papa, Nyankopong we sure that make come from me so menka. Papa, da ko moment you want me won ye. Daddy, elle ebo focus number na TV. Yeah. Ma tra wa ka wo gospel ni na na madam meka. Amen. Let's marry so na we preaching on parliament day. Amen. Papa Nyankopong show ase. Amen. We preaching starting from lockdown, Papa. Na brabo wa sasa. Amen. Everybody no we show make them Nyankopong we show. Amen. Ya kesi. Wa kan fu Nyankopong be si wo na won trase. Yami obi picture wo fa du makwado mu. Na nyanso aya yiwi. Ni mede ye ba fa wodo. Yanso ya yinsua. Papa, be bi na wato na wo kan Bible. Papa Nyankopon we show no show won bi. Papa me so Friday me kwa so na modu fie ntam myself. Sa preaching na wo preaching ahomaso no. Ahantan no. Wo preaching fa ahantan ahomaso ho no. Papa nka myself. So be we preaching na papa. Oh, Papa, so quite my abeba. The top is a good dose, almost 220 something. Papa Martin. Topic be out Papa. Maybe maybe a baby. More kind of Yankupon show. Amen. Yankupon show. Now, Korea the Mala. I'm a young so if to be a new woman. Ya boys for foot. Amen. Sure. Amen. When she was on your Akumaso idea. Hello? 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 Yemfala so ani enko yenuan ma omunani. So mu nyina asemu so komodo. Mama ntemenka. So amasini o na wan tebika course e ba na ase na me na ma sheda. De bio. Hello. 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 Pepa cho wada ru makasa wo. Hello. Hello mpacho akasa wai. Mentie o TV ni so tie fa
phone so why? Lower with TV set no. Hello? Hello? Yes, sir. Hello, Daddy. Meet you. Mpacho, you frame me, Ankes, Amikazafi, Accra, Panta Village. Mpacho, you go to Nayo, room back here, you may Nipa, Bakubafu. Na, Daddy, and Bribia, you. Amen. And you Bribia, you. Amen. And you Bribia, me, and cousin, me did the Kobe. And I'm a brother for a friend, Black Crazy, and a brother for a friend, George, and I'm a friend, Solo. And you Bribia, you. Papa George, Solo. Daddy, me Pacho. The okay, the yes, you try you. You come here, Yankazanga. Yeah, you come here, yes, you try and do. You come here, shame, Daddy. You bring your own Bible. About you, me and because me apostolic in the now to Daddy. Message says, and come in your prayer. And come message, I'm sorry. Oh, no, Jadi Ampons. Nambo Naminti, Messa. Amen. Baby, I'm with you, Daddy. Baby, I'm with you. Namio can say no shroud. On your case, not own shroud. On your case, you're not saying your case, also, that no own shroud. No is a name to and wow. About the shroud, no, you are my idea now. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir, but you didn't maybe I got a few. But you, the friend is a woman, but that's like that. Amen. I some of the man, Nyankopong on shira, no to uncommon. Amen. We are saying some more, we did the call on you. Now, Mr. You do not get a bath. Let the quiet of us with the cassette, with the young Sudia Bruno, make man or bathing. Let me be a society with a number of women, Mr. The dinner can be in your cassette, and I see the beer and to be sure. You will have your woman and make money. Oh, pen driver, 5 small be number 7 DS TV4 no. Many on Becassa on Becky amount. Why, see the Abia, I do one coso. Until many on Becca so much you know the amount. The last one I will see you. Treasure, would you may like a triathlon and so I could teach you between I see your mamma. James 5:1-2-7. James 5:1. Okay. Hello? Okay, Yanko, Yenian Mawamanoni. Yenian am all London. Mutia ye. Ye prepare, what prepare we? I'm the man better so. I'm mon frère, any area no. Pour frère, on met him baby and bishia. Or bad yadum. Yenya yasor dying. Yawa yibu. The Minyamin Kasai. Minyamin Kasai. Ni yen moi. On do moi bad for the but I'll bet him. Yes, you can. Sansa, or see free John the Baptist Breso. Be seen. Be seen. E also en yen wed made. Ye dinso. Na wana fa na brane no. E me sro bebre. Germany for so prepare. Yes, you are saying another big hall. Kesia. E live here 7 days. Oh, Düsseldorf. And so Germany. Yes, I will Dortmund so. Yeah. Oba di enshira. Amen. No me put on for my. Italy for subu abo mo ano. Yes. Brepem almost be chere baby a umbeshia na fe munsaka. Into upeso fra on sabe come platform no na only on atransi any abribia omo no atwetwe komo asua oba de na sem. Be di asem pa ba beto am. Yenu US for so eboaboa. Baby yenye fe nye gusu siesie. Nti the wia e beto dwa. Canada for so gusu. Belgium for amusu gusu ti e pon wo Belgium afre. Yen phantom platform no so. Holland for so egusu a brother made the Holland for no man beto dwa. Spain. Na Spain. Ti yawe kasa chire wi ase afa na nyina. Ewe yebrem ne wo no. Ene no wadomre. Ene nkwaje da. Yanko hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Yesu koshi she broad media no so. Say, yeah. Ube broad ma ube Ubiara rini woso a baby. Efie nyansani mababere musuaba. Naso menye bi enti tromu chefwe. Chachinio. Debia enso abarade na ose muncha anchini eje. Muncha anchini. Muncha anchini. Apostle, imaone wabejafo nyina ajo enyumre so. Ene message a ode ba voice in there ya bochi part na so na de ho. Utie said ya asem no kona em say emu nsem na bi na adwontufuo bi ehhehye ya omode emaye we enyuma na materi senyamafo yisu na em say ene wo nyumi wasama wo kan ne eboebra tina mede emamu Nyankopong hyiramo ewadwuma pa mombo onka obi a ho adomti amen abaso de eduane bi enua boni o ebi achia ebi akonton ebi ayeye ne mafunu wo de wa check wo dua na say waso abapa ade boni na wo so waso wi na say wo so ahya wo say wo so nyi say go say wo so koke say wo so asra say wo so masturbation gay friends say lesbian nyi say go apoboaza and many be dressed just omo do ma bomb so ba kokure ni ho oran ka say o say wan ka sa da ne toy yes ya we hu yamobo amen wan ka say o kan kura Nyankopong man pe no kura hwe obade di ni ma bonen kasa egusu kasa na bible suyefo amen ene wa kasa kasa papa now to say mama friend ya mi shiraw mama friend ama baba kasa amna broso amen papa ene de wa ye de buru ntiase so amen matia hwe odi makoma so meyem ya mi shiraw no futu ya mi shiraw no de rade de adom o na so wa so de amaye ya mi shiraw ate that's papa Chia busianfo nyina mama Abigail akuma mini no amen me chia pasamensa ne nimia waya de pa bye obade nshira until nani ma onye wakoma so ade ma hello ipacho Ghana for enian mama mfe lie we tira me mabre ebre na mato no me fa mu ansana ma me dia ma enian ma wa ma no ne mesre wa ofra ye omfa ye njai ma ye nuanum no omo so mfre bi why na ye nyina na ye lockdown omo nyina so omo so tie hello papa good evening etiseng obade na dum bajo so we okay we dey Tomini me kasa feri theory na program na we me fe ni Facebook manage ho ba intino me fe wa bo abaso se o so bala no mate unka why okay me da se pa obade nshira bebre no nyo akoma so ade ma ya pon na pesa oni to na mafre Italy for line no o Germany ofra Saturday be Germany for ni shia ofra pa o meche be o shia nyina shia enye platforms o mu shia wa so dem frɛ Saturday we so London so mu shia do fra o meche be bia omo ansana wade adoma ebia Manchester for so yede omo area no bet on baby omo shia no betu bia we die e big asoda ayaje ho ayaje a omo ade adom ye shia ho tuanamon na kopreje okra nkwa na baby agina ne nye enche no bade asifam no pese wo so abapa ansa na wato ne safra wa ba wo msisi ane nye tututu mirika nye nkobu asu na ababone ne ntimfiri wo so na firi asefefe na so abapa
ebia na uti anko yesi Nebukadnezar entwa anko to nwuram yansa amfo mfi nwuram ansa mafie bia ye bu na ye mfa che bi hyawo enkyere se ye nyi mfiri wiase odi ne bu a ye bu nti dwen preach no yi obade nhyira amen hello papa obani oyiva ewe obade nhyira ifrofru US obade nhyira ni pastor Mensa ni pastor Chemu nyina se wo ye bible mu no kwalfo adane da nyina wo dance ma di kyerɛ obade yawe onti na nim kyerɛ o ma wo nyimfra dom ko adom awurade papa nhyira wo abapa ho asɛm na wo kan sei ene Ghana nkola nyina papa ye nyina yeso ababoni se awurade amam no won kyerɛ ya wo de mai ebi mo amfa ni so ababoni na yeso ababoni na yeso sofo akase nyina ti Ghana nkyerɛ pa bia wa asole dem ema nkyiri mai mfa hu se dua ya yeso abapa na se yeso ababoni anene nkola ye fresh yeso ti ye nkyiri ma ye daachi na ne die yin papa obade ye nhyira sada ni dan nyina wunya nsampa de bi kyerɛkyerɛ wo ma na me ka kyerɛ sɛ wunya one way preacher obade ma wunya kyerɛsɛm ne kasa da ni dan nyina ma wo ma hwɛ kanere Japan pa wonya politician soli sɛ asofo bi mu di nyamra nsɛm wo man yi mu ya kyerɛ letter akoma president sɛ wo gu asofo adwuma na nwura na ewom no mundimi nka because of omuya no obi si we your spiritual father ni atam sika na de ama no magigi nti no mundimi nka no kula no ana nwura muwa masofo amuto yom han no ana ada ni nwura na esenya mi adwuma no enye ka na Japan papa obo ade nti na ni mu nkyerɛ wo na ode akyerɛkyerɛ wo ma na ye ne ebetie no ye nsi enhwe amen to ababoni na first yeso ye na ye hu no kwale ehu wasem no nti ababoni no o ma ye nso bi mo ba de yawe onhyira wo eni mama Abigail nyina onti na nim nkyire menuan mu nkola na o mo ho nyina o ba de nhyira amen ba de yawe nti na nim anya wakoma so ade ma mo abribi aka nkura nhyesem ye want to na nim ma ye nyina ntimi nso abapanse ye frasa asiso ye de edua ni obebu but obu na we edua ben waso ababoni ababe no waso wo de waka katrim obi wura dwom a niam ototo ba fie nyina ya babone wo niam okotomku abesrapo so no akono abiare no tewa baka so akọ body works hello Messi anya sasa bon samu difu sunsun bon samana bon anya na bon nimpo bon obaka mala ko benamodo obaka apostle oko agema do Messi Elohim Yahweh ontwe no boot okul ebien ebasa ontutu nkonko hyenko ntopo si defense na ase apostle oko agema ende enyumbi Elohim o shiro papa won kwagyesem ande enyumbi so ada abra won enyumbi olokwado Bukome state ko bena mata wa misa nan papa yamba na wanche bian hu na aba in the topic no say onimpa yedua Onyankopon Peter angasa onimpa yedua ama Onyankopon ebeni dua na meye wo yawe nanim maka yebe yimbe edwemani dua ana de my bet dua ana loto dua ana de wi dua ana nsewi dua ana apostle in the yimbi amama mehu de sane me yedua owe enim nti biabiala mo wo mu no yawara na tetom se mudua ne nyedua wo so abapa de na ubutum etwemate anytime biara wo abrabo mu mesra yawara ohun mobora mfa mobora ncham na nyama nketinketa je boni biala maso abrabo mu no omumutum atwemu mu de fidemu de ma abrabo no mu atwemu efiti bia enyemu ne motum na mabaye dua pa ashe yawe ni di konkro na nim nyam enyimbi apostle yawe show no Mami anyu akuma so ade ma ho what is now hello Daddy shalom Daddy no bo ade yawe on shira amen no Bible readers and there was sponsors nyina obo ade yawe won shira mu and na asem na tumu
hu do papa ene obe hu dua mi da mi hu yanka mango de na so ngutu obe hu mango na so bo frɛ na u preaching senka u preaching asofo bia support say yes ye just anema we tony preaching nkwaje ho asema enkebe boa ye papa especially youth na e ban kebe boa nso ne odwene na fu ho sene na di obedi no odwene ho sene wo nkwaje tinama bofra na so pe nso na so apple ena nia ne sisi so saa ada me kanhye me dai obade ya wa asese ese me nso metimi aba beye living sabbath me nso aba beye living sabbath mabeka mo ho na mesre obade ya wese omoa me kane mabeka mo na ntimi nsum ni yie adachi bi no me free ha menya baby partner obade shira NFT ne nie obade shira no nyi wakoma so ade mfama no hwe so ni abone de ni pe subi oh ni abonde ni pe subi papa ule wa check du yawe hello Apostle, good evening. Nyame shua enenumre me pacho e friend Susie me kasa free Germany se sie na metie wo Facebook na metie wo pa Nyame shua ene wasofo nketo adwuma pa moye ma Kristo mu bie ni dia fa enkwa kwan ne so Nyame shua pa me pe o preaching pa na me kru so pe o preaching na me share me kasa free Germany Apostle enumere de me tie wie na mabetena mpa so me ba beda ha de sabre 11:43 ekobo 12 anajo 12 na me pacho problem kakra me wonye problem kra me nim se de me sika no but as na same ho be 2 years 1 year mu ho Facebook ebi mo yasoda ye Nyankopong ayi akire ye say who you su jewelry o ko hell who you su say na omo sin nyame ada na di akire on ye hu nsem bebre na last ayi say ayi heja o Facebook ho nya asem ketua we si who you su a enya hwe we si nyame ada na di akire say who you su o de asumade kan ho o de ringtone sa o ko hell but yes nyame asem ebru baby a we who say the missing can but me the person me can say de nyame fa so echechire bebre no ka be chechire mu ne so yenti ase mame don't mind them ya jibabu di ubu kwa he hina kwa he babu waji she o ka babu no a meba idiot me say topic no for we pa me wo recordings be met me ya che bi ma kwa ba beka am sense some no say intro my brother san nya ma ntimi ma kronkron na be mo ha kronkron ya yes ya kronkron yo but anya obi a wawuo akwa ba anuma sam babu eki anati ti go nwa anyane a etika yenim de Nyankopong aka kuroba na ben na mo de no predom na ni pebu faso ni afra na me sumi wi na me so da na to babo na samra dan atwene eye kwaya satan afa kwaya mi so de Nyankopong ba me di babu be gwa papa me di babu ne be kasa obrim na ye the parable we first say we lies was crampo lies was a prison ni panamra no who for them the castle no I said no
ya wo bo sani di fo no ho omunti asam ne ya dia mayen me the Bible ne be kire enye obi a wawuo Yesu wuye no osore ye no idi nuanu mo ko ne nche o say adna mo yoti asefo awuvom yen Nyankopong no o ya tiasefo Nyankopong onye wuvo Nyankopong u ko yi 22 kan yanko verse 32 o se menga say o say many Abraham Nyankopong o ya Abraham Nyankopong Isaac Nyankopong Jacob Nyankopong o Nyankopong ya sum no onye wufo Nyankopong na emom no o ya tiasefo Nyankopong na wawu akoba unu wa yansi biko unu we unu masamando kwa me the Bible be describe asamando na fe mu amusi mu wawu akoba no mo so mu nche mo dia no me fa mu video no na me dia compare asamando se hona mo ko ye na wana mo ni baby amoko se hona mo ko ye na aye doctrine bi na mpasa mo bo ho oh yes enti mun kase mo protect doctrine no simple mun kase mo protect doctrine no mun ye wo fusam no free mo na me wu na me ko heaven na mo asema na basa mo kan mo bi yo hey tu ka baba baba say daye bia ba ye mu daye no konta yo wu ye mo ba me pesa me set topic me ka dua wasam me nya one way preacher ama betra de bia obi awu owi o so da hu dan ana me so daye say na hey brother be careful yama babo nkasa munye wufo nsamo kura hello young brother me ma why me sama Apostle Yahweh Shalom. In fact na me insure pa if me Godfrey do make us Africa so in fact and so the one my insure pa insure pa Mr. Obade say onto nkwanem na nia wahwere bia no nyame ofa enshima one wo Bible readers nyina Pastor Mensa ni Pastor Chi in fact Obade onyam kesie na monko so awie emrem nyame edi masu wo sem magine mba nyame onka mo ho lipedua nyame onka mo wate na yenso ebe ya sopa na etie amen Obade inshallah until anymore hello Messi anya sasa bon sama de butun sun bon samar bon anya bon woni pan bon obakami James mi do baka apostle akon admanu do Messi elehim ya we won twene buto kun ebe ne abasan tutun kon kase ya mampo kun amna kase no mu apostle Obade ya we insho bebribi na wa ma Bible no so kasa apostle ya da wase no won chire ya da wase bebri papa Nyankopon ni pedua yi Nyankopon dua ya ode amayi papa na wase wo me hu se ni pedua nso Nyankopon dua ate se hwe ni ye de ni pedua yi ye Nyankopon dua yi aye boni ho ye de aye boni papa apostle me frem James mkasa firi oyibi ntie wa chepa nso wonti wa dawroma ya we na mo so ma sesan firi me boni bebre hu na nso akakakra ena nso ama ye hu se ye ni pedua yi Nyankopon dua Nyankopon dua pa nti eda wase ewehwe ni apostle adwuma sem kofom enim se yawe ma na homene so a yeso ewehwe ni munyam ebe sponsor eda wase donti amen baba until anymore say ya santi bako odo sudi santi bako abra obi challenge you when you junior how about you we mobo no me promfa ba hey hello hello Mr. Maya munjai maye ni hello apostle and me ya we onye okese amen Obade ni otumfo Nyankopon no onhwe woni odwumayefo nyina na enyumre nso nsempa wo de abere no ano odi Holy Spirit no ekasa we na efe ne se onkonkono eyi edwuma enye de ye beton kuto ni bia na efe ne se onkonkono na de abestatim paibo o ma ya muze onkonkono ankasa ekasa because topic na ankasa e ba sebi nyani pa na de ba ne onkonkono na de topic ne ba
because before say so for be betimi at this topic be say yaba no this is on konkon na push ba when your friend say on konkon akasa na papa oh de ekoso wo Ghana no ana ene wakan hwe ene aba Ghana dua eso wo Ghana no eya hantan hwe say akra 3 days ago na me hwe small boy SS ni fa phone the video sinanim whole president whole Ghana mampanyini ana busuam krampo no uko bia okona busuam a ye ni toretman wo na busuam o di president atem all because of a hand time eni enso ade aba enkram because Diana was no eye enkraboni bia eye hand time bia eye eni enso ade bia na kwa o ewoni mu o de so ho aba abaya 29 years bejina social media me odan wo East Legon me odan wo ha ma esei ubusa de so sa edan na wasie na dwemamo ana aso sa dan na nipa na sie no enfa na nipa ko hin ana wiase na nkasa no ye de ko na ababen ana me amete ha me man Ghana me man Ghana nipa ewom ene mofra ne mumpanimfo ewom ababen ana yeso e de akere wo boade no obetwa yen ana wontwa yen ene ye wo yen na ye ho amen mesre apostle dani den na ye hwa na yakra amen kom de okwa na nipadua no afiru mu akosi nchen afi honhom na amen e wo wasem nim apostle say ukasa obetie nipa bi akidi a ye krampo no bi anka wo me ka asem no nkyerɛn but ye be kan say entie de nipa ye emom asem na efiri wo no mu ba no enye nipa asem eye onkonkon asem oba de onya okese na dan dan na mfa asem no mbran yawe won kam George Dubai oba de nshira George onye wakoma so ade ma tini efiri nipa no nipa dua tu ye dua ben dua wudini ana we dua trofo maami dua ben na we dua ben ti check na ye wudua yie ansa na wawu na otwedi ampon se wanta wudua bone eye subi no abefa ne ha enti se sansa na be wawu osemi de meta wudua pa o na so so bu twere chire bible mi yanko mi kotu eye 2 no Isaiah chapter 2 verse 20 meta wudua pa o Jeremiah chapter 2:20 verse 20 osi otewudua pa na mi frite ana mi bubu nkonua ana bubu ye nkonua betete unchen hum ana otete ye nchen hum yesusu na ohawnya bebrese nipa bi fa mu masa ime kai mi sopa me supporter na homede na be school ni ehye so supporter ni atwe o mani bom wia ni ama warning se kwako Joshua de na kwa Joshua men twetiti no twetiti ano utie nye na ye mistake na kwa twetiti ano ababapo na ona be ko edwaye no bi actually je but bisa kwa da se me dress naka wa kwa twetiti ano je support ya hye asini ebe dum pempenso yi da bia ye nenam da odi wa wo so wo Germany wo so wo London wo so wo UK wo so wo US wo so wo Spain shebe bia na wo free ni ba bia wo be yes bisi ma kai me supporter bi aye bru ana highway easy ahoma dam ye utwi na wi yes ya lock ni ama woni kwaku Joshua dew na kwa Joshua men twetintin no twitiatia no wo twitiatia no ne besane una kwa twitiatia na bopo se wu ya samato ade ayo ena boso no se de wa ye nya homa na na edi uma me di ni duku no de aye bird hey na mo school atade bi aye twa ni blazes eno no blazes nya original one no ya the school ka kidi bi ade pam blazes chutu ha no bad na hangi ani what the way when you check obisi obiawo past yes yenyina mu
Samoro sono. Still, what's on someone? Free in Kuka Econoso. Free in Kuka could so be Miss Obi. From Apache water. Near Apache water. Squatter, the Trebia, Obo across squatter, the and brown. The other patchy muno, a blue. Yes, the publicers in the 2 space. Easy. Hey, enough from Yase. Yahweh say, why do free side the way Muxa? Not do baby. And I'm more than a mobile domain. And I still, Urafi winning already away. Media. Yahweh say, I can matabo be I'll tell you, dear papa. Ufri dear young, Ufri dear young one, what done it, dear bonnie. And you're done a banner saying, and what done me, and the way you done it, dear for free. Oh, yeah, your foreign dear be to us a man on it, dear. Just a dear way. For free about life. I want Zambeni. I want Zambeni. Mango asubo fure miubido. Ediaben wasui. Hey. Ediaben wasui. Tuasu kakra tuasu. What's more than a man of the baby? Can dia for free. To who ya your body and one. It is out the door, darling. It was this one show yet. Now I just have Braba woman. Hey, Oba Bob Rebi up and I decided and it's upon her debate. What's a man of those? Oba Massamana Dawson. Now, dear, you baby, our life. At the end to me, save life for that. Nanu adomre. Amen. Nanu kwaje da. Me too for. Dem tu shabre. Papa so pa ma so. Apostle kwaje nyese ma no de. Eni yemu a. Owo kontonkro wi. Otamansa ko. Owo ise jemle kutu. Wo sira be yawo. Wan sira be yawo. E da owo di na pa kan be su fie no. Utwumu tan. Ufie jabe de. Ebedum. Mama last two na me. Hello papa. George ni Koforidia. George. Ene Koforidia branch. Amen. Ni aye kan ene se obade yawe. Enhyirawo. Amen. Ene empanifo a omo kan wo ho ema omo baaye. Edi enhyira soronko ebre Koforidia branch. Amen. Ye ni hwe aye kan ene se obade yawe enhyira mu nyinara. Na adwene ne akomapa ene gidie anamon eta akire no. Obade yawe emie kwan. Omie kwan na niso ade hu na esi ye niso no. Emre Musa enfama yen. Ye pani oda ya no Koforidia branch. Yen ya Papa Joseph. Enne mpanifo ni nyina. Ye ka bom e de aseda soronko e de ama obo ade yawe. Enne mpanifo a papa oni omu nyina e baaye na enije a ebe hye Koforidia branch ma emu mofra ene mu mpanifo enne ye hu ni ayenka ye hu ni ayenye. Ye koso ade mpaye ataye kire. So obo ya wafi adwuma paase no we mana ko awiye pa. George Koforidia yedase. Bye bye. Amen. Me da Koforidia fo gina ase. Se Elohim yawe enamo so. Yankasa ne me kwasa fu dwuma no. Me hunu se ni ahokeka. Mudi pija obo ne dan. You want to nani mamo. Mama mo brenye kwa. Wa Koforidia be tutu mirika wo. Now if you live Yahweh 7 days actually quite. Na Yahweh obuane mano. Tie point Koforidia na mani betuja. Metamo so asi bebre. Semsu munya akomapa. Na mo tia asem mo antia asem ni so atua. Minya oha minja so dan into so da. Mission headquarters. Ebe sidan. E dia mama komu. Sanse ye nsimfa. Esima the creator. Yeah. And pe baby ma obade Nyankopong. Adi na misisi aso oda ma obade Nyankopong. Obra me rent dan. God first. Yes. Da brepem ni so obade na nkasa. Ebe hye no enu nyam. Cause obe hye niema amawama no. Wa fa ho. Cause bia be to bia yempo yem. Nokre. Se bi sibi na me demu a eye. Ana me sibi me kwa rent nso enu so ye. Kopem se obade ya domo a mepe baby atata ne mamu nsuro obade hu yemabo. Amen. Na mi say Yahweh na nkasa na oye bambo opa be nko fa wiase nyina metwa me nhia so mo ngade me omo ba akwa na ba wo msika akumi omo ba akwa na betu bitu but obade the creator na nkasa guide me a my mother to adwum. Amen. Amen. Tenye se mu amutu before no memfa mefa ne mo brepam mu ye nipa kire bi mu ambasa ko gya ba bi asa ka wasam
ya we nshrai Jeremiah 1:19 Jeremiah 1:19 wano obeko wone me beko no mu no bedi akon wone me bedi akon nanso omuntumi nanso muntimi efrise adedra medi wachi ya we so dimachi awurade asem nie ya we se na asem na mejew na obaji yen ye we hu yamabo amen ye preach say ya na ne ayeku efam enu de ba mo chiro quotation say mu pe bi wo mu de akwa ko dwan say quotation de bi wo no obitimi yibi no de akọ preach church member na ne maye din na mo chiro na mo tete na mo chiro efam de chi a na chasing ya we betua mo ka maako na so mo hwe me na mo tete atata no fa so ba na oso babu na da wono we no quotation na no wasam no kwa na the blade na we try dey every simple mami last one na nko okay na de yen ma wan ye mo wo anan mi srema da ro hello daddy shalom ya we shalom so body na adawruma esho me za adawruma amada de aso no sa sumu ni na amoso nyame on shira wadade onyo kase on fo mburu aduma so onu babura kan fo no abusuan fo nyina church members that on shira wate papa ide ni de kan because the efe no kura no ya na ji ensam because the ne ye pet de ne ye nim se ebeti afri babu no nyina na wuyi mai no amen de na hintam babu no nyina na wuyi pi mai papa amen obodi nshira wate papa onshira papa mena me hu de meka me de kwaje na me pede bia me guso metie papa yana bompa ma so asem no yetie intimi asem no nya asem no yefo papa yenye ntina asem no nya asem no yefo daddy ya mo nya okase wate onye okase dada nyina o ntue so ne yentimi fa so bonza dada nyina fa sampa no breye na kwaje na enfulu bi asafa na ba bia daddy e bawa eguso ya humwa wate ye ba yesu ya do bati yanka wate ya show me zai ya do bati yanka ya beba na dada nyina wonya bi da brewo ma wate mere hiyan kwaje dada nyina yentie itin zo awrado nduma no mai ni minde bi bi tina asama ya asama ya fo ni tina sennumu yesu ya ni abusuya dan kwa ma yesu ekoshia soro ni ma yesu de yesu anya chafa wono mo obo de nshira mo ono babara kan kai pastor mensa pastor che eno abusuya fo nyina. Hello. That's right. Ona meti monya me ayene na se jumna meti monya me metuna mama utono jumda Fisania wa Yesu mano tumika Pinyamie mei wa yeda Enti ajapa utono unimi maburoni Enti wuto na tomno achemi Radi Yesu wana Nyankopong dena minya dena mimfa nyiwaya pinyamie mei wayeda enti yajapa utoto udimi mobroni enti wuto na dumno ajimi dena minye dena mimfa na mimfa nyiwaya pinyamie mei wayeda pinyamie mei wayeda. Amen. Apostle nyame shira wate wona modom so wama yati nsɛm kuni a ɛsom bo sei ayiye ne asedan ka Yehowa din ɔma wo so na wɔnka wo ho ne pastor Chei pastor Mensa nyame nhyira mu nyinaa na asɛm kuni a yɛate no
you see bi ti asɛm no ne ayɛ wɔyɔ yɛka wasɛm no so de akyerɛ yɛnam fofoɔ ɛne baabi biara wɔ lɛnde brɔ no so nyinaa me nso ɛyɛ owura Eric me ne me yere Cynthia yɛkyia wo na me yɛka ne sɛ Nyankopɔn nhyira wo ɔno mmoa wo womie w'adwene mu na ɔnkɔ so mma wo nyansa a ɛmu dɔre ne pasakyei ne pasamensa na momfa asɛm no nkɔ wiase nyinaa na Nyankopɔn pie ne ma yɛtɔ so ne mmienu a menim sɛ pastor Nyame bɛhyira wo na wobɛnya heaven kronkron a wasiesie ama n'ahotefoɔ pastor kyei ne pastor mensa Nyame nka mo ho ono mo amono mama nyansa ɔdɔ ne asomdwie ne bambɔ protect mu free ɛsan ne akwansidie nyinaa mu Nyame no mu amasɛm kuni a wode ama yɛ Nyame nhyira wo pii ɛne me yere yɛda wase sɛ wonam adom so ɔme ate wasɛm Nyame nhyira mo amen nhyira bebree yɛde apem Matthew 7:15 ɔsɔfoɔ tie Matthew chapter 7 verse 15 Abrante tie mohwɛ ho yie bia otie bi bia hwɛ no ho yie adifo atorofo na ba ɔmo na nyante ho ma ba ɔmo dua na si wo hu dua ko nanso ɔmo mu deɛ ɔmo yɛ empataku adifo de pɛfo empataku wo de ka sɛ bia mebo bi akyi de budetie ɔmo yɛ empataku na mo de be hu ɔmo adufo de pɛfo ma ba ana de be wonti aba no aso den atonto yes ajeje yes atonto yes wo de tie ba gwe wasi what titi bobe wa nkasɛ so o titi bobe wa nkasɛ so member no ɔno nsu dua pa no ɔtene so adeɛ sɛ enhyira bɛka ho Onyankopɔn do bɛkɔ heaven Onyankopɔn do bɛ say God bless you your life will never be the same no ɔka kyerɛ odua no ɔbɔ tie dwama mu no ɛma ne ntimi repenting mɛso dua pa and also ɔtɔn nneɛma no ɔtete nneɛma firi nneɛma di edua na badam wɔ a ɔsɛ ɔrepenti dua no ɔmo dua no sesa no na ɔtete ne so eniaba nti ɛma nipa hu sɛ ɔyɛ dua pa tini yɛ ti yɛ adi pɛfiri so yɛ ti yɛ mɛfiri so dua pa so papa ɔtete dua pa so hallelujah abapa dua bɔne so ababɔne dua pa ɔso dɛn abapa dua pa ɔso dɛn abapa ɛna dua bɔne so dɛn ti church no wodi hɛdɛm hɔ nipa gu ɔkyɛ sɛ moaso ababɔne mate hyɛ ntade fon dua pa ntimi so ababɔne na dua pa asɔre papa ntimi nso ababɔne da dua bɔne ntimi so abapa dua bɔne so ntimi nso dɛn abapa da dua biara na ba sɛ dua biara nso abapa no obetwa na odi agujam eto maba eto oni ahotie mi tie kwa ɛna mo de be hu abano ɛna mo de be hu check part 2 ɛna kwam so masene mesraw sɛ manya ntimi anam so no me pese ka topic we na ka part 2 ni to aso na 4 be se fe na sama e clear e ba sa na magija de pray ye me bo afọ wa hini mama baako course e banye easy me na manini 0242 32 71 72 kitu bi enso 0242 32 71 72 ene gumi di na seno 020 72 11 337 omodin kitu bi enso uni bi amane hawo uwo bi dia ka uni abi na memra na kasam panchira na so bi sakra adwenia enyi be nyinshira it says what kind the book of Romans chapter 10 verse 14 Romans chapter 10 verse 14 sabri ajenkwa no asem ka na afi ebeye den eniano ebeye den ene ebe fred the ongindi ne ko fre obi a ongindi na so ebeye den ene obeti di on tin won say the papo bon crofo di o crofo bi na man betra ne friends apostle adan enu a ye transia nyema nko yi
Sheba me. Ebe den. Eno obeji di wonte no asem eno obi beji asem a onte ho asem no obeji adi na so senkani ni ho a so senkani OKOH ni ho a ebe no mati ebe den maka kotu Bible mo ati nsem na kokan ready o na se wansoma na se wonso hallelujah amen one sponsor me a ebe den no obeka asem ebe den makokan asem no it is so much na yen spread the message no amen ibetwa so aba yes debi every pem ne eden ukan Bible o so in tears reaping joy do odi ni sioguo no odi awusie betwa pastor Mensa yenko yo apostle yedase bebre yase edawase wonensem pa odi adom adasa yedase bebrebe enasem no emudo yi odofo ya wo nhira nso se wagibre na wahwe nkwangisem dwumedi asem no so yedua edima otwedi ampon yawe enti yembo brane yi na yatumi aso abapa na me counsel living yawe asafo ye won krabata bebre said ye na apostle Kano living yawe Kumasi branch ye wo asafo market VIP station no ye ni VIP parcel office no na ye wo the same building mo tenye irabia kra asafo market VIP station wo ye ni VIP parcel office no and I was same office wa brosano so enti friend number we 055 700 4522 055 700 45 22 eye Kumasi wo pese woni yen ebomu esomo Kumasi a fa number no na frɛ yɛbɛgye wo so kama living yawe yɛwɔ Koforidua branch Koforidua yɛwɔ Nsukwa LA ɛhɔ ɛne yɛhyia mu yawe adom ene ya apostle meka se wakotwa homam se wate ase yesi dan amotwedi ampo Nyankopon yawe wokuma eye Koforidua eti frɛ Koforidua wo person ye suma frɛ number we 0241 944 534 0241 944 534 living yawe Koforidua branch living yawe yewo Pokuase branch nkran ha Pokuase nti utie free amasama suhum ni important nsawom bitimi ni asum ewo Pokuase yewo eye Jacovic Academy ye si dan wo ho ye si aso dan ho ye hiem kama ewo school mo ho ye si ye dan wo ho phone number we person ye sum ewo Pokuase 0242 862 062 0242 86 2062 living yawe Pokuase branch living yawe wo kaswa nyanya no kakraba ni important mo yawe adum ye wo nyanya no kakraba nyanya no kakraba eho ene ewo nyanya no kakraba eye GRA building echi eho pe na yewo fanama we wo kaswa wo person ye sumwa fanama we na frɛ 0245 971 629 0245 97 1629 living yawe kakraba branch eneno living yawe yawa shiama yeshiemu ewo Zenu Obatan School Complex eho ena living yawe yeshiemu emprempren tuti ye odowenya tema eni nimpotemu nyina freye ewo ahomatrofo isu 0239 50 5147 0239 50 51 47 living yawe eye ashiama anytime ampotemu no ufra ye better be yeshia Zenu Obatan School wona ewo living yawe ye Takrade branch Takrade living yawe Takrade tutie wo Takrade ni impotemu fa number we 0547 254 697 0547 25 46 97 living yawe eye Takrade Accra House yesa wo branch UTM efri eye Kwabenya Ashoma Estate Pillar 2 ni important taifa ye wo Asori Dan branch ewo Domi Railway crossing ho ye ni railway for office no ena edi nhwenim but okwa ye dan na wo dua na se ye na edi kan ewo dua na se phone number we person ye bom esum wo Domi a 0245 312 123 0245 312 123 and 0277 754 198
0277 75 41 98 anase ufre emubia uwon kran ba bia wo bia headquarters ye wo awoshi enya market eho ena headquarters ye wo living yawe asafo two person yesumo a kwan eda ho yawe onhyiraw bebrebe afi na mekau se eye nkwanye san dwumedi se opese udi u product ba na ebo hu deru ema wo dwumedi so a fa number si 0244 60 95 45 0244 60 95 45 and 0239 505147 na fa product ni bra na ebo hu deru emfa mawo ewo dwumedi so na oboade ebe hyiraw bebrebe afi na mi kau se eye erade na ye borehole company omo ye dwumeku a eba no borehole so pensupa baby a wo pese tu borehole ma wa misrew bomodia na frewom eba no borehole water treatment eye electronic pump installation omo ye ho adwuma pa pump servicing so pump na problem ba mo service ya ma eba no swimming pool omo san ye swimming pool tu pe swimming pool e wo fie fofo na wo simu a ombe boa bebre wono office ewo Ofanko barrier Accra ha Ofanko barrier eho ena wo Kumansi so wo eye Odiom bus stop eye erade na ye borehole company from ewo ahomatofo so 0245 63 66 34 0245 63 66 34 and 0247 17 14 72 0247 17 14 72 erade na ye borehole company afesu na meka wo se ebra apostle o man ehunhum duane na edi saye krayade na honam de no so ehu hia eno tena me kanfo eye mansoa co mixture e de amawo wa wo ye motim koko how be 3 years ni unkoya ni so ni srew bomoden na kohwehwe edroi na tobi na beboa any obesima capsules emma mo kwafichira na yese mo kwa wo so so wate ase bomoden na frɛ eye mansoafo ewo ahomatofo iso 0272 019 917 and 0549 648 362 and 0557 562 988 mansoa co mixture any obesima capsules there odofo esewani bomodi na kohwehwe bi na to ebeboa obode nhyira afi fa apostle number no osikitwe bi nso fa number no na boa nkwangisem na abribia apostle on fan kwangisam embreye eye 0242 0242 apostle number no teni 0242 32 71 72 share screen ase baby ani din wono number na egu ni din ase no 0242 32 71 72 o screen so a baby on to fa mobile money EcoBank account number at the screen so fa na unso bomode na sponsor NKWAGYESEM odofo wa hwa dan sidi ya we nye say be friend say na brocha we adwin sachra enti bomode na bo NKWAGYESEM na your life will never be the same apostle ya we nshira bebre pastor mensa obadi nshira pastor chi obadi nshira amen na omayenya yokodro amen meda maboafo nyina ase yo antu nani mai amen yenuan mama wa manone sabat ebe saturday ebe yenuan mo london for yes omushia nse yamfa we na antu number no yeah mo fa to sumaye yeah landing for number mo fa to sumaye mo sia na yeah omonhwe area no ebi ombehia mo fa number na sremo a na mo frɛ o mekire mo bebi amwo body no Tuesday meji we nyina yi meji location yi na mum no frɛ ofra Saturday oni omungongo hia tino obade ya adomo a Saturday omu hia meba nyese me ko meba platform no so but aso enim difo ni panyimfo e hia no medical bompaye sanse feno mu ko hia ba bi foforo kra obade e di amayen ura wani beje aboafo a enamoso na Yehowa eni mo nyamo hire no muso mo hire nsa amen oni abere na so aben
eye ben kakra kwa utimi kwa eye no party no bi no invite wan ka be ko onkwaje won adwuma ayedi ama wo hwani o na yebetwa atwene yes nese obi ekujawa ebi obefa dwempa wo wayi ase yes tina wotia se ahwemi pre jiukrenkwa amen wo Germany so a fa Germany fo na ma no omuso mu hia Saturday to anamon yenuanom Italy for so prepare prepare ye di bia na betudi ebeto amam Canada for so prepare baby awo no pese living here 7 day piwa di kanfa hu si wo na pre ma wonuanom wate no ba akofo ne kum so no mama nsaare yes ba akofo ne kum so no na me ba dodo obe dey ebere iti dano ho adua be di kan no ba de en show kwada why na e bia ma no so won hye na na mu ti nene wa domre amen o hwe me Holland Tuesday samo bo me ba me de Holland for na ma de betudwa me de Belgium for na ma betudwa yes me de France for na ma betudwa yes c'est London na ma for London o na ma no ene da ase ono London for na ma no ne da ase ono ha do frepe the London at the Manchester na se yeah at the Manchester na se the London for no ha o na ma no da no frepe unsabe kan no ma chew bebe ko a o mushia no bi ko na ebe o hwena no pe Manchester for so guso ti oba de guso hye no ho ni monyam living Yahweh or then who di say or your tiasefo ampa yes no ye creator yes inti wiase or tre eko afana nyina ma ho kwan na onfa so na nya ogie oba de na wontra amen on hwe wo so amen asem na ba won chen be na won tiase adaye mo nkyerɛ kyerɛ amen wo so wonya dua ene ye frɛ nipa dua yeah ye frɛ wo nipa dua na wo ye dua ban the Bible can say much now say wonam way Job 14 verse 1 ti Bible asem ka kyerɛ chapter 14 ti Bible verse Bible ka sa kyerɛ yeti obade wase me nka say asem Job 14:1 no ti Bible wase onipa oba wo wona tiawa bi wonna wode ma ye tiawa bi ohawma na ohawa wo asetina mu eye ma bebre opie se hwire se sia no afufe no apie se hwire nesu wo twa se sia ni ayedai ye twa nti ye betwa wo na no wadomre na no nkwaje da oba de na wontra onhwe so enwo se no megu so and deliver na nyu fitu bi bianse adom nti amen bye yo abusiafo mide wade asomdwe achie obi biara esama obi biara akwaba edi ba enkwanjesem dwumadie a abribia apostle OKOH wade bre yen ewo